Fa ho ne nipa ka wo ye ho emfa ho ne se nipa se de yen emfa ho se nipa susu se yenimu agu ase ye de ade ba ko pe na yenim ye de yeni tu awurade so na ye de ye re hye awurade mu se obra no che so se den yara awurade ene yeni da so ono awurade ne yeti pagafo awurade anope ye mpa ya ye bonie Wana wohwehwe nsankyerene ewo ya brabo mu nti wana obisa se ye Nyankopon ewo he enti anopei ma wohu se woye ye Nyankopon anopei ye nsankyerene anopei kasa anopei bie kwan anopei awurade ti wanim kyerɛ yen na nsankyerene hwehwɛfo ehu se abrabo kyere so se den ara abrabo ye den se den yara awurade unyaaw ye na ompaw ye obekoso a na wakuta ye mu ene anopai ene ye nkwa aka nyina meka ne sa na mema wache mema wakɔ aba na maka wo sa Adea Akye Abia ene eye efiada ene eye da awurade aye wo sa ye ma ye ni gye ene dai mu na ye de yakwan hye awurade ensa ene ye enafua enso ewo ojefo bosomi emu afi 2025 awurade ayade o ye awurade aye dawson eye nadom na humobro ne bambo enti ena yedu baabi a yedri wo hwe wo bre no ene anope ya sima aduasa enwotwe abo apa nanumu eho anope ye mo wache ye mo wakɔ aba na yakaka wo se Sompa 90.7 anope dwumadie Adea Akye Abia eno na yatena so yi na ifidi sabre kopem se no nkono ebepa mu no ye won komo ye wadesua ye onkita hodie bebra ye de ne nyina ebrewo na ebetumi aboa madwumadie no aye nkoso ena aba wo mfaso enso anopei we o de radio no to nchen a dwumadie no san enam Facebook Sompa 90.7 FM Facebook Sompa 90.7 FM YouTube no Sompa TV na afi wahia yen jawadwen kyerɛ ene ye nkita ho efise dwumadie oka ho bi ede ya kyerɛ wadwen ema bibia enye nkoso midin ede Owoahene Acheampong systematic press ene de yekɔ social media platform no eso ene anopei ni nyina enkantom no menua no beba betena ase yebedi nkomo na yeso adwene ene ye Friday special enkomo pi ewudwa eso a yede ebro edu fiada yede asemba akoto ho edi nkomo ye kyerɛ ho adwen eno nti na yato din sɛ Friday special enenso Friday nkomo ewo ho a yede ebre wo abadwafo beba betena se na yesai adwen ewo ha enom na just by way of information no abanya bo amane sɛ tobutu na yetwam no osan ede ababium ewo Ghana maimu ha enom anope yebedi mu nkomo yebehwe mu ensem ewo ha enom SIC State Insurance Corporation pania odano abandada na breso ede bepem sabre ne braso onko a ose onko ni nyina ayetwema mentwe court nsema bam ede na asi akire what is the latest news ewo mu ni nyina yede bro na anu kwasi ada Kumasi Asante Kotoko ene ensu atre My FC ede akanse hihye so ewi ase na ntokwasi amanipa baako awu apresifo guso aye kyekere nkrofo ewo saa owuo no eho enra apresifo asan bebo amane yese yache onipa baako aka ho amasese nipa yakyere wo mo no wo ma akwakoye ensia ewo ho enom ni nyina ya amane bo anope ewodwa eso a yede ebrewo midin ebio ede Owoahene Acheampong yemfa Sidama 21st Clinic no kwasem ne se eka ayaresa edimu a 21st Clinic wo mo bo modern ayaresa ahodo nyina emu enente anope wo mo na so yasene se yemfa dwumadie emro mekanisa animu ya yemfa yafutu sam yewi ankaibo betoa so enkaibo na chi ebetoa so na yede kasebo abro yekoba abadwafo esi nkonwa ene yebedi nkomo yebeka nsempie ewo edwei na ne anope afutu sama mede ema wo no eye brief tietia na matro say there are only two people in this world enipa mienu pe ene wo wiase a yetemu
enti sa wo ni pe sane a dwen ho na hunu se ye wo nipa mienu pe ene wo ye wiase emu sa nipa mienu no ye hwan a eye dia ote wasem ase ene dia onte wasem ase nipa mienu we pe ene wo wiase dia ote wasem ase ene dia onte wasem ase sa nipa mienu ena ye no wo mote asase we so adwuma mu ba bia wo ye adwuma sa nipa mienu ebi wo ho dia ote wasem ase ene dia onte wasem ase edwa no a wotimu no sa nipa no bi wo ho ka no a wakoforo no sa nipa no bi wo ho asore na wokọ no asonde mu ho no sa nipa mienu a mekan ebi wo ho enom efie na wakotena mu no sa nipa mienu a mekan ebi wo ho enom adwuma na wanya wo ye no sa nipa mienu we ebi wo ho awade na wo ware no sa nipa mienu we ebi wo awade no mu dia ote wasem ase ene nia onte wasem ase onipa ote wasem ase no se asem si a unhia se obekirekirem ote wasem ase enti onim usu enim oban asem si a obetime gina aka bi dia ma se ade we die minyini se asumasi obeyo enti gi se mea me hunu no na me bisa na ansa sa nipa no ote wasem ase onim usu onim sade atutu wanamon ena onim sade a obo obra ena nia onte wasem ase no asem si ye kura na oni ho enso na wabua asem no na wa ye wa ma judgment ewo nia sie no mu munya no obeye onya obeye onye nipa papa na waka ne poto enso na onim nia si na onim ne baaye on sa nipa no onte wasem ase enti enhawo ho ewo ne ho enye enhawo no se wadade kura se o kwa akọkyerẹkyerẹ wo nsemu akyerẹ no o fa akyerẹ wasemu ema ade enche oye nipa onte wasem ase onye ubi bia ntom enti no emfa ho ne explanation a wo de bema no onte wase sa nipa no yensa adade wo mo ho yi wo masam to nchen emfa wadwe nsi wo mo so emfa wo mo nkan wa brabo ho bo bra sadia ese na efata na wona wote wasem ase no wo mo de ombete wase enti awade na wotimu no wona wonte wasem ase no fa wo masam to nchen na yiwani fa adwemutie ne akomapa eware wawade wo ma wote ase no wo mo bete wase wo ma onte wase no se ukodi wo machi a Uma womusu, uma womu bino ehawa. At the end of the day, omechinchan wakwemu. At the papa, was unya brenia dajie edeyeno. Untuminyo. Sanko for no mubotayano no. Yet ya ubetim, obronibeka se, humanly possible. Nipa from ni ubetimi ye na ye ni ye. And she so obibebo wabaso. Enhwe se obi bekanfo wo ye ne a wobetimi wa hoden mu unimdie mu ye ne a wobetumi na jai de aka fama awurade na awurade no a na obekire abo a yemfa no mo afode na onipa no onte wasem ase already ede na obeka biem oye bibia enye ne fe unye bibia ma ne nsonani se obebo wabaso ahoye anti onye efise onte wasem ase ohia odakrope onte wasem ase ntino na ohoye nahi ohia odakrope onte wasem ase nti obenya na nka uni ho onte wasem ase ntino ohunu wo a na ne ho yira no afei na opese oye niema ebe ma wo wakọ akososo na wakogu ho anim ase ana wakonya amane onte wasem ase enhawo ho twanobo emrante no be se twanobo yini si nchen na bo bra sade ebe boawo ama wabra bo akoye
na nia ote wasem ase no you don't need to explain yourself. And okay, this is the message for you. Nipa mienu na wo wiase. Ya wo de te wasem ase ene ya wo de a onte wasem ase. Nia ote wasem ase no ha wo ho se obe kyerɛkyerɛ no bibia mu efi se already ote wase. Na de a onte wasem ase no kyerɛ wasem mu ma de nkye. Onte wasem ase. Enti no don't waste time. E wo san krofo no ho. Hweso na ye wade. Hweso na di udwa. Hweso ware wa wade. Adwuma no a uwo mu no. Hweso na ye wadwuma ne ayede amawo. Se ye no, hweso na ye ne saa. Ifi se nipa mienu we ye wo wiase no. Baabi a obekɔ bia obehia bi e wo ho. Baabi a beko bia. Age baabi a nipa nie. Baabi a nipa wo bia ukɔ hɔ a ubehia saa nkrɔfo mienu a mabɔ wo mu din. De ote wasem ase ene de onte wasem ase. Nti anɔpɛ mafutu amede ma on se wona wonte wasem ase no ensaya da age wo mo ho se obema wo ma te wasem ase. Wodie wo ma be ya ne se ye wodie se na efata na wo ma ete wase ne de uni hompo a wo mbete wase. Enti me hawo ho ema bibia hawo na wona wote wasem ase no obete wase ebra uni ho. Abusuafo anope, this is a message for you. If you say nipa bebre hunu saade we ante ase ente no wo madi nkrofo bi achi ama ne wo mo nsa sifom how ho saafo no ho wo mo ya gigefo obegigjew ama wo nsa sifom ne ete wasem ase de obete wasem ase. Awurade moa wo onhyira wo na te asem yase. Awurade moa na onka wo ho na hunu asem mu nyansa. Awurade moa wo na onhyira wo na tumi nante asem emu na ma bibia wo ye no atumi akonkan ede ama. Makanisa mawie no na meka wo se simaduanan enkono abo apanonum ho ena yefiada ena ye bronya chibosumi mieno ogefo ne da etoso ena enson baabia ya ba bedri ye befa anopenka ibosem ye wienka ibo no a ye befa nunsia kasebo na chi no ye beba na ya ba bedi nkomo bebre wo ho ne asem edadwa ye di ho nkomo eyese obema wudu sika ebehwe oyire amana kosuku ana wo mpana ene ye gina mpana no so efise eho ena emema etu sika guo eho na mema eboka hunu ebisa se eyese wudu sika obema ebehwe oyire amana ko wo mpana amana kosuku yakoba ye be chirechirem na afi yatime di nkomo. Ana anko di amuna Kristo ko yin ani so aba atena na ma ya twen na ma yesi yamfra no na yafra no yesi yenyane no na yenyane no obusia panya da busia mo bede kunso aye no di akon obata na ho na wa de bia metiri so yenum sawa de shade na yenum sawa busia mo kasa krontie yenum sawa de shade na yenum sawa busia mo kasa krontie senti obusia fa tra se twen wo na wa de bia metiri so aye wa de bia nyane o aye na kuma podi amuna 90.7 da bia nyane o Openyin Kofi Ankomanko adodo na friend Kofi di amune Ankomanko nyansafo kukudurufo di amuno kokoduodu a wode akukuduru ne nam ye ahwe abusuya ahwe mma nananom wo a wode akukuduru betena mmerma agwaso prese abusuya tiri sum abusuya wo a wo som dom madom be ya adehye dom nanke dom pe wo nanso ene abanesa omase wada wase aburo ni nyansa akukuduru a wode tete won anka Nkoranza man pew anka oman pew anka safo pew nanso ene ba mawu patapafo afa wompofiri
no ede wo kwa ne ayeka ne se nanti wuyo due open ne se nti yamfa bramponsu nkoma hena yamfa bramponsu nkoma na Kwame Bafo otoso anan omahena oda Nkoranza na nanom atrenkunwa no very reverend Father Dr. Andrew Kwame Techia ye parish priest was St. Martin the Parish Church. Reverend Father Peter Emisa ye associate parish priest ebusuapan Peter Kebafo nana edudo nyina kropa ye benkum hene wo Nkoranza na nanom atrenkunwa nana kwabena tete sesema hene osan ye nifa hene wo Nkoranza nana afia kwa sesema hema nana akwasi ankomako sesema ntoa bosonfo nana kwaku konto ye sesema ntoa chiame nana ya achia nana owusia eduomiri benkum hema open akwasi ansu old soldier man wo freno open Kofi Abraham wo bono manso broda osei ye coach won kran open Kofi Ampem wo sesema open Kwadwo Bafo adodo na friend Kolo wo Australia open Paul Donko adodo na friend Ejaku open Kwaku Fokuo wo Bempasem open akwasi awiti estate open Kwadwo Apia Mempasem open Kwaku Buahin wo Kasejan Master Joe Boy German Fita Diadefo wo Techima Pastor Andrew Osei Techi right way open Kwabena Opoku Din Kwanta open Kwame Nsia Accra Mr. PK Bafo Kintampo open Kwame Fosu Apia USA open Bafo Samuel adodo na freno don camera open Bambila Ejei Techi Yeloto agent won Nkoranza open Sapon adodo na freno Akafia Mr. Akwasi Apia Yeloto agent Nkoranza na Nadu Bafo UK oba pen Adwoa Eja Sesema oba pen Lydia Nsoa Techiman oba pen Adwoa Nka Bonomanso oba pen Yabedu Nkoranza oba pen ne Abetiwa Bonomanso oba pen Efia Jiwa Bonomanso oba pen Efia Bema Amante oba pen ya menu Kokofu Mr. Ejaku Solomon oba pen ya Jiwa Nkoranza oba pen Adwoa Foriwa oba pen ya Echa Newtown oba pen Akosua Nyako Amasara Gosway Nkoranza oba pen Perpetua hairdresser Semon Sorio na open Kofi Ankomako adodo na friend Kofi Diamono etubata ekona ekura na yi ne na akwankwaja ho nhihyeini ebusuase yebesi yandishi ho pe yawda 6 February 2025 ewo Star International omahina so ehwa na adechia eyefida 7 February 2025 no yede yandishi betompem mo manfra behwe na ni achiamane dakina ewo Star International ewo Nkoranza omahina so ehwa himnache no nan kosi anopa du baako yefiwa ebemamu ni so akoye ewufo som amano wo Roman Catholic Asafo Park ne so awo Nkoranza edame minida 8 February ni eda kwesi da 9 February 2025 no ebusuya betenase anom yandishi hu sikasa ewo Nkoranza Methodist Asafo Park ne so a ewiadumien kosi enwumere no nsia kwesi da 9 February yebekwa kwaye na asesom ama yandishi ewo Roman Catholic Asafo a ewo Nkoranza na joda 10 February 2025 ebusuya betenase eja ne ebusuya pen eja ya okunadu owo sesema ena ene akosia kunadu sesema oba kunafo ade atonani ene maame Agnes Owusia adodo na friend Antiafia emanuma open Kofi Ankomako adodo na friend Kofi Diamono eja wo achini wofa kebu ahen God is good boutique ewo Nkoranza Dr. Peter Kebafo Pask UK set Ankomako wo Italy nana Amasewa Accra nana Entry UK Georgina Edubia Nkoranza Victoria Ankomako Nkoranza Doris Owusia UK Kingsley Y Ankomako Accra OS Kwame Sei Gabi Dubai Gifty Osei Accra Gladys Abwajewa wo Nkoranza ebusuai enema nananom ese monsorio na mombebwen sanse empanyisi ni okwo ne yetu na achija na ba mo wu friend no bo ba akofo nso no enti mo meka ye ho ni enjam ye ndishi nkata na achikurakura empanyisi se hu se yesesegwa ase a enyensa ni de wunti a na mom ni dudu bribi obodo mpimgwa opanyi Kofi Ankomako adodo na friend Kofi Diamono wasi kwansuko oko odi amono keteke anwo busumurufi ni togbe kwalakwacha obofa dadefa kokoduodu a odi akukudura besumo mangei opanyi Kofi Ankomako Kofi Diamone yema wo kwansu kusekusu demri fa due ne akwantu kese opanyi demri fa akora wamane ye denchembrebo ensoto na mochie mufo yenye jantoto a yawe ne mono na afe yenumu nso no yapegu abufufosu amaye enkaidum yesu kura yejahem na ebane seya nanka ensade obia mpeo nanso
ɛna ɛne ɛgya wuyi ɛno ɛna ma obi aboro nsa na wonua anopa we deɛ me frɛ na duro na mu wɔnom ɛyɛyɛ na wɔnom enim kwan wɔfa so no sɛ wɔde mmorosa na twetwen 90.7 FM Tabia Heba ɛna afei Crusade Global wɔn na ka bo mu yɔyɛ FDA for ɛde wɔnom mfidie no wɔn bibia hwehwɛ mu no emu kuraje na wɔde wɔn setampo tim so sɛ yɛ obiara timi fa bi na mmom wonni mfinhyɛ du nwɔtwe ɛkora wonka ho wo ma akwadaa no fo ana wafa afura ɛnyɛ mawo na mmom wɔnom aka biara deɛ wobɛtumi de ayɛ wonsuo kura adware na yɛ ana de adwena to ho yɛfrɛ no jagafo bites ɛwɔ baabi a bono east deɛ agya confram techiman ɛna yɛwura gye kosa na adwuma enterprise Nkoranza wɔmo ɛna ɛwɔ yɛsɛ wɔnue wɔn asɔra no patututu na wɔdi ayi akyi na mmom jaga deɛ ɛtɔn yankuro jagafo deɛ ɛti wɔnum jagafo no ɛmo ahoɔden foforɔ ɛsan sɛ jensen wom 0243 686 861 0245 749 206 baby a yɛtɔn nsa bi wɔ hɔ supermarket for kura gye yɛtɔn ɛnam ne papa nti anopɛi atare mpaboa ɛkyɛ asɔɔto bia deɛ ne design kura ma wiase da ɛna yɛnyɛ ma wo nko a na one collection on Nkoranza runabout on ɛyɛ sɛ adwuma no ono na yɛ mpempem adwuma da korɔ enti fa obi bia akɔhyɛ ne nsa wɔtɔn t-shirt quality material pa v-neck round neck anaasɛ Lacoste papa bi ka ho na kuhu no we nyina American no sɛ opɛ sɛ wode wudin womfoni ɛtoto wɔn taade mu a ɛno nso wɔyɔ no saa ɔno nko ne obi a wɔtɔn mpaboa ntareɛ ɛkyɛ pieto jeans trouser nika ne ne ɛkeka ho a wɔsan so print t-shirt a wɔyɛ adwuma kɔ Ghana fana baabi a 0543 889 209 ɛna wiase yɛ akurakuma na dane akurakuma na nam ebi mo so sikakura bia bobra ɛwɔ man yi mu a wɔn nhyehyɛ ɛho go enti ukɔsuapon ahodo a wɔn mabɔ wɔn sesen hɔ na nso yɛtotoe ni ɛwɔ yɛn potem ha yɛ ne bi nhyerɛn ka nyame sɛ Bɔgyebɔ Ventures wakɔtwe wɔnom ɛde wɔn aba na aboboa no ebi Fidelity Bank enti wo accounts wɔ hɔ ana afei na apɛ sɛ obie wokɔyi wo sika wode sika ɛkɔtom no wobɛtumi ayɛ sɛ adwuma no nyinaa bra wo nkɔ banking hall Bɔgyebɔ Ventures Car Bank, Eco Bank, Access Bank, FBN Bank ne GT Bank wɔn mo nyinaa nso ɛwɔ various campuses no enti wɔnya admission ɛwɔ nursing training ana College of Education University baabi akasa obetua school fees ya bra admission fee hostel fee bi bia wo boa mo watua waje o bankers draft e de akwaje o chete wo campus ahu baabi a wo kwakoda ene bibia 0209 335 595 and this officer won Nkoranza adwira kwan ya so ne hwe ni mu na Bɔgyebɔ Ventures wo decoration ni painting de e tony deco adwuma ampara wamaye hunu na wɔnom a wayo wɔ mu de edi adanse de bia na brofo ye transform your space POP installation painting say outside inside where bia sondan ne nyina wɔyɛ ho adwuma enti fama no na quality finishing no wɔma wɔn sanka 0245 232 160 ene de wɔso office no hwehwɛ no city cottage nhwɛ ne mu pɛ na adwuma bia wɔnkɔyɛ ne ntentem emfa mawo Kwabis Educational Complex anopai wa bie na apono mu say ye business home economics science pa dia na chechefo na ben ntimofre before won sembia no me pa cha oma wo mo set ho na ye hwehwe wo mo nsem mu emmem wo mo na wo hostel facility a untua hwe so betena ho age wadi disika
ɛna ɛwɔ board na ɛno nso deɛ ɔkɔkora bɛka sɛ hotel wɔn mo ɛtena yie 0248 876 028 wɔn mo Nkoranza magazine first date no nhwɛ ne mo pɛ na wɔne wɔn mo ɛmmɔ ɛwɔ ɛyɛ ma nipadua bia Queen V wɔ ne original no anopɛ me kamfo ma frɛ no 0244 361 008 later bia ohia no wɔde ma wo ɛkɔ aburukyire nti wo Ghana ha onsankan bia wo ya ayira kwan na ngowa no ɛyɛ ngowa a wɔnom ɛfa ennua nipadua hia emu ahoɔden ɛna de yo ɛnyɛ wɔ mo ɛkɔ bɔɔla so ne tie fi so ne bia nti hyɛ no nso 0244 361 008 didiye na wanyiniye nkwan na wa perfect kitchen mafi ɛyɛ adwuma no pɛyi for aduane anɔpa wie nwumrɛ de ɛhyɛ ne nsa na ahwɛ sɛ deɛ wapɔmɔden ebesi ayɔ wagya nhyɛn hɔ Nkoranza Sivo Wood and Hardware wotra no a wonifa so hwɛ perfect kitchen empavo sɛ wo fi nsu ekosi bibia ohia so enkwan aduane abomodie ɛna frɔye a ɛyɛ hɔ a wobetumi ahyɛ no ayi ase nnuane ne dɔmase nnuane no wayɛ ne kama ɛde ama wo delivery service nso anopai ma yenyina wono so na fe yenkɔfa no nsia kase ɛbɔ ɛwɔ Sompa TV mmra ewia ɛna Friday special Adea Akye Abia na ɛda pono so no ɛwɔ so ɔmo waso ɛbɛn ho bi YouTube Sompa TV na oba Facebook nso a Sompa 90.7 systematic ɛde ɛkɔ press ne saa anopa baabi obia ma yɛmfa Sompa mu akyema ɛma wo. Abuzanfo ya mama chia mama kwa babra so mamuni amado biso nsama ya kekese ne no pe yeba na ye de ba beso mo ha Sompa television so o te enka obro ne afomantem no mu a Sompa 98.9 FM ekutai mu na abro eastern ne mpotam nyina Sompa 90.7 FM ekura ye mu asante bantem mu Sompa 93.1 FM no asoguso awutie we ayensam a dia de checha na dwumu ne nyina na ya kekese ne a bia wo bia ne ye ba ne de aba beso mo nsam ne dosom na poso ene ampani John Dramani ma akom tinti mantem ne nyina ya aseda ya na ode ema adesie no wahye se anomabo da bia na esi wo no mo a eba ne kwaye ho nsensem ye de ncheche ne entete de fa ho no a anwe ne sisi wo no mo nhwe so mbeto mo nsa de efri ho ampani John Dramani ma kro ya obo eye ora James agene mboatending se SIC insurance wonko ye adwuma ho nom manso aba ho amampanimfo bi ahyase a omo kasa editia na mo amampani John Dramani mama etuye no ho na santebante mo so afo Dr. Frank Amoakoyi na ahyase a kese onensamtwefo ebobutuma tuma ya na wahye se oye galamse ni na o galamse no ye no wonsua no anase ye kwaye mu a hyase sesa one mansa na waba osokra omo na wotwimie no so bia ntwe ne mfamfiri wo no mo na bra so se ye boye nsu ene ye kwaye ahodo eho ban wei ene afoforo pi no a ene akekese ne se katia bia wo bia na no pe ye ba ne ye de aba besomwo ya aseda ne ye de ma 21st clinic ye so se ateke ntiri na etwetwe na etutu wo no for ne ekire ya tena ya ahodo ne nyina mu na doctor for enfedru enkan ye de ne nkosrosro no edwane afini padua ne ma ensa so ma bia wo ye adwuma no pa ewia anwumre nyina ya ye bo adwuma wonum na eta mechi no pa ya bia wo bia no yetimi aba ne aba besomwo medi ede na ya bo amali bia boga for ye nya brena finsam no ye nkomankasa emfa emamo ye de mo hyase Adea Freeman Penny John Dramani Mahama na tena ye na abusiafo emane mo sam se mampeni John Dramani Mahama gina tumi a o me yama mra ne nchi amane amamra constitution dia mano so pawo openi James agene mboaten se onko SIC insurance enko ye adwuma se pene kwanche for obitua no wo bo ora yidin manso asore ho nya semketoa evize era na owo ho no mo a wono eneda SIC insurance ya no no e chese ekwan mpenimfo e fa so yi dadie no enye ne kwan
kwanya no enya na mra kwan so ano no eno nti office ya wotim nyina wode nkredo atutum atamo nkredo na akwa fie kozi sempedimfo ebehwe so mo beye niema no sede se na fata masam no kra no watabire ne fa binom ede akwa gina court wo hwese court ebekana sem ede ama no nyina ene so fi se ekwaya mampere Dramani mama efa so yi na die se pene kwanchefo a oda SIC insurance ya no entwe yi kra enam so ama emperifo do pinu a ena asemi ba ye kese wo mo kasa ho tutu na sre ni abasa o pani Steve Mantiao eyobi a eba na mamu ho nsensem a wabene mu no wo chese ekwaya mampere Dramani mama fa so so di ye wura na die no entwe ye kwan kro fa so a opa James Agene Boaten so onko ye adwuma ho nom no eno so entwe ye a ohun behia se mampere Dramani mama be frɛ wura no no afro wura James Agene Boaten na ne wo so omo ka bia no omo nkan famfiri ho nom na asomdwe emra atenan ho say yeyi maamini ekuri ho ene yeyi obi fofo say on be hye nanan eno no ene imra ebubra se na medical aka no eye board ni wo tuni say obetu sa na mo no wo hwe GCBD ya the announcement of the removal of the MD and the replacement no eye board no ene yeye enti na enwo asem bie ni ho maka ni say wie no ye nyina ye hye no so say that same way no GC pro eji akoko to pen am say 2021 am Supreme Court ebua ye say heads of state-owned enterprises, is not terminus. Just say, and said they be a baby cop in the and so called. Contract, appointment. In the terms of the contract, in the so the contract may end so, yeah, union free. Sana, excellent. Did pass and Yabuapayo, did pass a prime minister? So omona amwana amasespiana akudun tampempen to say enyako court na me say yate no akola court here court bebua obuana so mampeni tipo a na de nkekan kakra aba ne record mu so early in his tenure. Observanti we Dr. Steve Mantiao and the attending can we be a bana memu ho ensensemu a wabene mu pa na ocheche nsemu kakra ede akire ye no ye nto aso ye mfa come ampere Dramani mama tena ye ebiewu na wode aproba hyehyɛ so mfimfi mantem ne nyina aseda na ode magada ma de hye wugidi sunu ye nya wo no mu ene aba no ye tu ne bum ede ema no no wahyase ede dase anesa ema komanta hudo no so no wakwa se ne mpuntudwuma esi ekoso si adem o kasei o konfinfi mantemo one nanom ne adehye wo mfinfi mantem kokochiae ema wahyebo se emra wo bonto ano wo bi ade bia no wato din se eye mahama case so na sa mahama care no o se enche bia obebodwa no apa hontuma ne nyina eye enyare wa binum asesei kese akoye hunhu a ekunkum yemrante ne maba wa yedwene ho a yente ase ne ekosibro ne friend say chronic diseases or say san yare wani nyina so office mu di mu baba ehwe mu a say any health insurance ni mu na obi na mo bia sa na mo no ebehwe asoso amanfo asene mu titiru no omo a mo ebenya sa yade ebie se beyo no masetena ebeye ni kakakra de ama wunum. In healthcare, we will continue to improve our hospitals and continue to improve all levels of our healthcare system. We are going to uncap the National Health Insurance Scheme levy so that the full amount of the levy goes to the National Health Insurance Authority so that they can pay facilities for the treatment that is given to people holding National Health Insurance card. We will prioritize healthcare and I'll launch a Ghana Medical Care Trust Fund, popularly called Mahama Cares, to assist individuals with chronic diseases like kidney, liver disease, high blood pressure, cardiac problems. And so this Ghana Medical Care Trust Fund would assist to alleviate the cost of treatment.
Observe for Remeda Nira one Seno Mampeni John Dramani Bahama Yeten and K. William Ra na chese o ordina proba kwa kupi 50 mantemo eno ansoa eno achire anomabo fisheries college ya anwe ne sisi honomo asempenifu AC aso omu CC no ase omu ebudan no sini foforo no wahye se contractor wogina so ye adwuma ne ne chire ya won sansesa ne niam ne nkukuru ne nkaka nyina enkono nko gina so na ba bia wa ye adwuma no edru bia no won toaso na onte ne nsem femfiri hu se beye na ebeboa mo maye ya agriculture yekua yo ne yempata yene yempata yi hu nsensem yebefa na abefu kwantemponim de kwan so ne aye ne ye sense ebetena hono na tete hono kwan na yefa so de adwuma no a ene yebetoa so aye no mampani John Dramani Mahama. The Mankesem market is also one of the markets targeted for modernization under our market enhancement program. This morning, we visited the Anumabo Fisheries College, as you were told by the Vice President. It was a dream of our late President John Evans Atamils. It was packaged and work was started, and it was at an advanced stage of completion for the first phase when we left office. It is unacceptable that for 8 years that project has been abandoned and has not been continued. Observe we a mampeni John Dramani Mahama yete ne ke we na probo ya wode kopi mfinfi mantemo na ode sansami atudwa yemfamo enkonsem fufuru mu enche bia na mampeni John Dramani Mahama pa Dr. Johnson Esiama se papa yi enkutu o manyi esika krabi abata Bank of Ghana no hwentotu ye wo hono na opawo opairing yeze manso aba ho nyansem keto a ma MPP fokra bo hudwa aye ho nsem chefu nhye mu se owura no a mampeni John Dramani Mahama apaw no se onkutu Bank of Ghana no owura ne nsem fata na biem suso no se de ebo ni dia eni jinade anche sokora wosesa ne nkukuru ne nkaka kosi Bank of Ghana hono mo se wo hye adwuma se no yenye ne saa na kabamperi John Dramani Mahama betima ye saa de ne kora enko so ne Council of State adwene ho mo gidi tuma nsana so betu sana mo no wakwakutu sana mo no nenso mamperi John Dramani Mahama anko ye ne saa na kasa amanfo kasa edifa Dr. Johnson Esiama adwuma wo kwakoye o Bank of Ghana ho yi ena opani bia wabene ye pa o sika 7 na ntutu mu owura Richmond Acheampong Dr. ekire se wono humfum so bia ewo owura Johnson Esiama adwuma wo kwakoye o Bank of Ghana ho no na mamperi John Dramani Mahama so no anya bone bia se osowura no enko Bank of Ghana enko ye adwuma wo no because it is we have been in a bad situation. Let me make it clear. Those who are saying that, who brought us to this position? Who brought us to this position? The country is owing 66 billion. You have restructured only 45 billion. Then instead of you keeping quiet to let us see how we go around it, people are just making noise. I call it noise. The president said, I have nominated him. And the former governor has come to tell the president that I'm existing. Do we mean that we need the seat with nobody there? The country is not in a good position. Fonti we ye Dr. Richmond Acheampong wabene ye pa wosika 7 na ntotu ehu ne yete ne nka no we Dr. Johnson Esiama mampeni John Dramani Mahama bonidin so ko ye adwuma Bank of Ghana se penimba chesa manfo ko hu ntintini NPP fo ye hu nsam jefu nhye mu ne ade no a na o kire se onwumfum so ene how bia wo ho owura no entwaso enko ye na adwuma viso man ne ba bia ye gina no ye nyina ye sika sem nyina anwene se eka mene o man no into office mampeni John Dramani Mahama na muntu no ne kwaso a ano no afei mfamomra santema say opania mampeni John Dramani Mahama boni din so mehwa santema so se regional minister Emmanuel Dr. Frank Owoahene na papa ni nsemtwefo abutuma kakra enrada wode etugase oya wose wo ye glamise ni a wode nsuom ene o mayi ye kwaya hodo a ye na nanom jade to ho ma ye na ade wakogina mu ena tutu onko na ehia sika onko na onum abaye wo se no no so mpere to mpene no amamo na wotwemienu se montwemo mfidie gina emfemfiro man sana wato mo kwaye nim ene ye nsu ahodo ho na waba be ye de wo so wo ye Dr. Frank Owoahene ensemo de tudwa ene
that yeah, I say if I didn't that she here, maybe a trouble. It to be and for back to the 15 states. And about the move also as here, Bibia in terms of leadership. I take a firm stance on it to make sure the fire department they bring out a firm control over the fire situation in the region. Obasanjo, I'm saying maybe what is said what we I should have spoken in that clash. I am also my and Kuno actually more and also investigations and so are President every year that the white people about this said. Then usually you acquire a far frontier, the man you was in the Obasa. Then they were looking at it, letting Yamua Ama a yard. The bit of blue by Yabo a year and not blue the Sumba. Therefore, Mahama also in a year to be house. And then you do Anna. Okan wasem santimantam de lema mensa edema ye no say asantimantam no ye la di bone ewo eye yensu any mining any de can ho in terms of galamsey any illegal mining wasem eba mahama that is what you mean you say forest reserve eye ye jagu ho asomaya eba buana atuna protect the climate change anybody say be here mining and then the bubu bia on some forest reserve. Observant way a sentiment Moswa for Dr. Frank Owoahene Yetene K Ningina Ayens and Jefunshemwa or Yeno and Rabu Bon Sempi so Galamsi Wakasa de Far home and watching Puntu Juma Ecoso Sentiment Masia Dodonoa Anquancusia Ibianye Nesiano or say or Jane Grate Fahunina Obitu one more and a trot rough so more teti amanfu Kurimo and Tazi Dravesia. Yes, a trot ronom so free as a coquetia. Obefusi some runabout no afusi sa asanteman no afusi yi KGT runabout no so ansana so do be redwum won mo de wakwa korem ni nyina wakasa de afa ho se ni nyina ye nema eteti amanfo asanteman tamase a obetu ho anamon ye famo enko NPP amanyuku na tena ye owura Frank Anondo mpre ye NPP mrasebe gani o mrasebe ge fima this year e wonsa wo ma dogira baton pesia so no owura yi e na wo ka kire NPP akitafo se ifri na ko NDC ni bia obe na adwene se ode mresa ne nsam na waye niema ensem fata no ene ne mfa mum e na wo ye MPP ni so na okote se unu MPP ni NDC ni ku a koka no ho koboa no na mumu NDC ni kro no sa nsem yi okoka yi ene amanfo di na tempa o mo mbeke bia kire no so no akeke bi di akire no ura no na nsem a woka ne nyina na eyablekuma no for baton pesua so a sesei yenim de wokwa akosi adehye na nam e o mrasebe gefie mu sesei se MPP for cheso ma dinkunim wo honom NDC for so cheso so ma dinkunim a sesei akwakoye manso no e na wo chese kikiri ene basabasa ye no a ekoso no he wo MPP ni na NDC ni na betimi avem no wo MPP ni susu utwam na wo MPP ni NDC ni diabomu a koka no ho na mo NDC ni no owura ne nsem ho de tudwane enye saa mmiri we nye babeka se MPP adehye enye saa mmiri we nye babeka se primaries let me support you way primaries let me support you way so we MPP ni mapa now we to say MPP 4 and I say MPP ni any NDC ni ekwa boa MPP ni no na yembu NDC ni no kan dia she Kristo enonyam if the NDC led by Mahama Ayariga will not be reasonable no matter say Ablekumanov based on all the evidence available, Yewinia, no more margin somebody to trust some, they will continue. They are not going to allow the EC to collect. Asungia de Asunja Munya be a parliament. BBA Chesa Ablekumanov, Yewini election. Observant way Honorable Frank Anodompre wo ye NPP mrasebe gani o mrasebe ge fima this year war en so ma do agira baton peso so na yete ne nken yemfa kase ne nkonko wie wo Flamantem voter region na nanom ene adesia wo unlock ye wo Flamantem voter region adwei mo beka ya nanom mrasebe gafo adwuma mo kokko ye o mrasebe ge fim ne kokutu dwase NDC mrasebe gani o mrasebe ge fima this year wo kolekolo tabaton peso so
ma me Zenato Ajima Rollins yesi ubi kokeka na dwene kyerɛ no ɛma ubi kura sɔre ɛkɔka sɛ ae wɔn kana no ntum no wɔn tenase na ne papa kura yɛ wudini a okum nipa pi wɔ Ghana ha sɛ saa nsɛm no a wɔyɛ no ɛkɔkɔka yɛ no makyɛ sɛ amanfoɔ bo anyoso sɛ enya sɛm a yɛka ɛdidi agorɔ ɛna mpɛsɛ akwakɔ pie mrasɛ gye fie mu hɔ no sɛ bɛyɛ a wɔyɛ na ne saa mrasɛ gye no ɔka saa nsɛm no ɛnɛ ne kyerɛ ya mrasɛ gye no ɛhwɛ sɛ ɔmo bɛyi no apie ɛba sɛ yi no na pi no a ɛde ɔmo nsa ɛtenetene damango mrasɛ gye ne ɔnabo Samuel Abugina poso sɛ gyama wɔ no ɛna ɛka saa nsɛm no ɛne waba abɔnten ɛkyerɛ sɛ wɔn ɔmo nsa ɛtenetene ne so no asɛm no nim ho wiu wɔnim ho ma kye koraa ɛna mpɛsɛ yɛde aba bɛhyɛ ne sɛ wɔ no ɛna ɛka saa asɛm no kyerɛ Dr. Zenato Ajima Rollins. Anybody who's followed my career and followed my involvement in Ghanaian public life will in all modesty attest to the fact that I don't speak in that nature. I don't speak in that manner. The words which are being falsely attributed to me are not words that I will ever use. That's not the way I speak. Secondly, I didn't even know that such words had been uttered. I found that this morning when this trending video was brought to my attention. And what I can say to that is that it's totally false. Observe for ye NPP mrasbege ni wo mrasbege fima de se wo damango abaton pesua so ora Samuel Abdullahi Jidapo ene yete ne nkan ene wo che se we de when obi amfa ma mehye no na asemi wonim ho ma chekora wo ya no a o kasa wo mrasbege fiem sai Dr. Zenato Ajima Rollins empere be bintina no nkana no ntum na ne papa yi wudini a okum ni papi wo Ghana ha sei no o sisa asem no ontimi kura ne mpese waka ne manyo sema waya nano no nuru hono to besrada se hwe na amanfo amfa nche nanano mo a ewo anloso so bu afu ama mrasebedwa no nakakra se wo ma onyi sa mrasebedwa ni na mpia de also mu ye bia no wo mo ebeye buziafo ye gina we so na no pen seba ye babo no de babesom no ye de masia ne asore ama man hina asaso atrase bio e de Adea Akye Abia dwumedi ato amoso anopei bedi e de nana ya abo amale bia boga kukua ene eye azuka nom ne mrante mabawa no aka ne tamachi manopei etimi babesom Sompa. Hello? Hello, Kofi. Mabedu Nkoranza. Na maye wad. Kashe wame hunyina sa. Unu ya mani abre. Miniska. Simi ya maji zenka bedua. Nanka mako Fidelity Bank. Na mako hii cash kakra tume ho. Nanka masendiska so kakra makosia. Ensume baye. Fidelity Bank. Ebi ni ha. Mumama nizumi rubber biya. Yasi cash ni ho. Oh. Se wazenka o frementem. She. Mamencho. Bisa se. Ope Bojibo Ventures. Bodien. Bojibo Ventures. E hon kwa. Eni ye yisika. Esan sendi sika dudu biya ope. Oh yes, mobile money dear network bia. Ubo number na nedem oton Richard Cars, any SIM cars, or your transfer, and also register SIM cars, network bia. Hey, oye we nyina. She, ni esima wie, Bojibo kwa, and Fidelity Bank, any Eco Bank agent, or Nkoranza ha. Se ubia account, o send you obisika, and answer uko jiska, edi through Eco Bank, and answer Fidelity Bank account mono. Bojibo Ventures. And fan one bank ya, obi save, ubet me send this car mano. Bojibo Ventures. Oh wow. Yiswe no so ye adwuma. Nkoranza Bojibo Ventures e wadi nkrase. Edwabo nsan no nchepe. Meda seminua. Fre Bojibo Ventures e 0248 089 463. Bojibo Ventures. Na
na manfo nte asie de ntia da bia me no ba ye so from na so abibra na mete so dodo na se ba na mo aye susumu a me mo na se dore no nyini from me secret ne nyina ni akuafo nyina ntie no ntie na sopamu no matimi agya pasobodie yi bi Vital 05 ena me didi me kua adwuma nyina na Vital 05 eye nuane nura ebo asase ebo no baye na bo ma okua ne nya sikantem enim defo ye hwehwemu ahunu se Vital 05 eye nuane nuro bi a ebo asase na dane asase ani ebo nuane hini eni nuane ankasa ho ban secret ne nyina ni enti okua ni a wo ye mo a unhu so omoa ne nyini from wo a wo do atosode a enche na ewu ana wo ye kokofu tutumrika na kwahwehwe Vital 05 achira kwan bogo so ne ntwa so yankopa agrochemicals Philobel agrochemicals Sofumame ana Israel Sase Ventures Pristia All is Well agrochemicals Akuafonti ena Hawa agrochemicals Bodia Dumping Peacemaker Abraham Ofori agrochemicals Dunkwa Onofe Manso Amanfi Israel Sase Ventures Asankregwa ene Importem Monko Jaisaye agrochemicals Vital 05 adupay to be honorable and to boss yakunwo wo suano eja se nchen wa yerede Alpha Omega won Nkoranza Old Market Francis Terry agrochemicals ne nkorabata bia ebenwo onsabeka dupay Vital 05 for wa homan so 0243 852 751 and 0242 263 780 and 0241 531 526 Kaise Divine Winners and the NKO agrochemicals and Akofa Vital 05 abase Okueni ubedi dipeche Vital 05 and no buy mojedro Ehwehwemu mapa abeda di se wuyi yade bi te se diabetes ene mojabroso efiri ho a saa yare ye didi so yi yare a ha Ghana fo adwen pa sisi yade ayamtim ena koko yare a se bawo so a woni anika ene anije wa brabom na 3A co capsule ya heda to ye boase ene ya yese sa wonum aduro no a koko na fifiri wo yam afifiri wo herefa ebeyi di afiri ho menim sabre baabi a wo ya wotemenka ena menim onipa bi a koko ha no ena menim baabi a koko no adi wakoduru anika samo hintasamo a sabre ya wotemenkan medema wo no se edin no eye 3A co capsules ya eye koko master mesra utie na sha no nso babia ya wo Ghana ha sei no gia number yi na frɛ yen 0546 107 107 0546 107 107 0546 107 107 3A co capsules aduro yi ye koko master yi mo amo watachi man ene ne mpatamu mfomani nkyerɛ efa fodwo ena afen so Gordon amankwa ho ebiemu nso Nkoranza ene ne mpatamu Africa Herbal Evelyn Amekwa Pharmacy ya ene Black Man Washing Bay no edi nhwe animu Afdie Herbal Emos Efa Chemical ena abibiduro depot
nyina frosie die na so wonim enkanka tesie mu denti na isi nkanka hene abibire mu ha asoye atumi die bibiduro kasa yade ma yade bobirim dwane eye obo herbal and medical research center obo herbal for no de wono be expert e wo cardiovascular diseases onipa yakoma eda emu no ene duro ben a eboa temogya ma nipa kwa no nyina no eno ne cardiovascular no na Ghana hanso de obo herbal ene ye expert in cardiovascular diseases eno ti wuti yade a ayekwa nkoro no na wonso wonante kakra bi a no wabre na afi wakoma no ebo peri de bia wo de omogya borso no kosoro e bia wonso wonan ne wasere etimi tutu ne toda yesisirisi da wo de anase ache wo yam timi hyew enso na bibia nsie afei wo bo ene wo konji etimi twe wo man me kire wo se wo ni padua no ba bia ntini ne mogya fa bia de akunini na wo ma bibiduro kasa mamu yade nyina adwane ene obo hebafo se wo hu akira kwai e wo sunyane krodua mu ha wo behu ye wo Zinco Road ye ben Divine Junction ye ni Immigration Information Center ene di hwani mu Accra ye wo kasoa Techiman ana Nkoranza nso obo heba asoye ni bi wo ho ubenye enupa bi wo Green Light Pharmacy Mosaic Pharmacy Edike heba odumase ana ba bia to no bia frey wo 0245 700 248 ana 0249 761 508 obo heba abibiduro kasa die waguo no eno na wutwa sompa Akwaba Adea Akye Abia enenso eye eda foforo na efiada ene eye ogefo bosome da etoso ena enso yeko fikese mu Sompa TV yakofa no pa no nsia kasebo ede brel ba bia yadri yeda yadwadifo nyina ase wona woton nema wo yafidie so wona woton nema wo edwumadie so na yaka wo se ne eye Friday yeko weekend se honam dodo a na watumnika ko 21st clinic Dr. Foni nyina atena se nkrabata dunum Ghana ha ba bia okwa ebetumi aboa Nkoranza de no Dr. Emostando wane na adwuma yefo aye krado okwa ebesa yade Presby Bank nhwe ni mu Children's Park nchen hwa Nkoranza man hene dada okatachi abro san no mu na ewo bomode akọ na yensa yade na ebetumi aboa. Just to remind you, Beyonce say a live ewo Facebook Sompa 90.7 ena afe YouTube no Sompa TV honso no okwa ye wo ho enoma ebetume ne wo adi nkita ho ama bibia aye kama abaya bo amane se or the road tools eba eye atogia ye gene ya kwan enso no ye de ba wo hwemu a budget a ani pipi amamu abreso ena road minister ekokotwa mu a anya parliamentary approval mpo ena wo ho ene dis for the krata aba bonten enora aban no abo amane se o besan ede road to no aba ebedimu nkomo ne anopei sanso ena owura anodompre ne commentary bia waye no eno nso ebedi ho nkomo ene anopei yewie a yebeba be nkomo na ne nkomo ede dwaso a yedie no yebisa se eyese abranti a wo sha abrabo ase wodu dwetire ebe de wo mpena ebe ko akoto suku mu ahwe no amana ba benyine krofo ewu saade ehun na mayenko emra yeba yebedi enkomo yewura tieku aba ahoma no eso yemhwe sedia ewiemu ebesi aye enedai ewo ho enum obani yebema wache anope ya wakwa aba ewo Sompa FM so meje siliva yo na anope ya nidiemu a wapomu nyame adom ye ho ye meje samo so mo ho ye pa adom ne ahwe ye nti bibia fine nyame ase right ene Friday emrante no be say weekend dey no an Friday
weekend no so enema bebre wo ebi be kwa yie ebi be di dwuma bebre nkrofo be kwa ye fro ne keka ho wada roma ye shefri ena de kopem kwasia da ewo yanimu ya ewiem ama ne bo ekere sen no medase na machia atiefo nyina bala samu anope na machia opa ye fiete ye ni ayo Ghana kisi somontie to some no on a di architecture and I said I pen so eba yes we dey be true and so answer na no dey we can say nyadia ye hwe into anim ewo right Ghana system and the you know Ghana TV from ba ye ni ayewo transition best what is Nkoranza and an important move in example the Chimai and an important move there and then you're trying to get here to some no yen the bigger cry Sompa FM one I will come and say an important pijano can be drew a crack but me and soon be up a ticket being a pretty much and an important one and another and Ochinan and the Chendia into some no ye won't do in Campo Potamon. Right. International say ewiano na ibehunu no kesepa. If you do that, you say no one sign contract. You say no ewiano na odebe brain. Okay. Right. Obani ma yenna wase ene se dia wa ma yehu dia ewiemu beye ntino se obi wa yi a obeye obi wa yefra obeye a mane nsuro tese bia nsuo dia ebetime ato na mom ahobabo na ese oye ehwe se dia awia na ebeba no obetumi aboho eban enso na o man no so wa yi na se no se de be ya ye ne ebeba no so ebenya bia no na so ente ye de be si awia kwan na se enso eto de be ka se mane ya mushishi no nyame abe na domama enso bia engu nyame be na domama nkofo e ba enso ebo okay Obani yeda ase anope ene nkomodie. Yes, bedas. Right. Abusia ene otiye yewura kwasi tieku oye ewiemu pade hunu ni otumi hwe ewiemu ekire sedia ewiemu ebesia ye ose ye na ye be yie ye na be kwa ye fro na wotwi awie ye firi na akopem kwasi adai ensu ebeto de ma ye nsuro ebi ni ho na awiare na bebo nti no o kwa na de nsu bebra akosere be ya nipa ebeba no awia no bossa na se wiem ye hye a ombenya nsu a enwunu anom ewo ho ye hya firi eye asante mamu abesi baby te se idwira ene ne keka ho ombenya ensu no be petepete kakra ewo ho enom ede ama wo nom nti no ye nhwe eno enso na yenante weather report ayede eba ye no Bojibo Ventures ene so asene say emfa weather report emro weather report you know echeche say de wiemu be ye Bojibo say anopa bia ubeyi sika be mane sika eye ne nchen ena abekọ Nkoranza di nkra ase bank ebi ni Nkoranza ha ni nyina osi wo manam ugina bank dem ho a adwuma bank no be ya ama wo no saa na Bojibo be ye ede ama wonti no wose tumnika na hwehwe na chi akwan wo Nkoranza edi nkra ase na afi bibia enye kama emfa emauna ade nyina no enwie epeye ewo ho emfa emonti no hye no so na wone wo mo entu anamo ohwehwe Bojibo Ventures a Nkoranza di nkrase na wo mo achi akwan ewo se utumnika nyame ye wadom na uhunu Bojibo Ventures a obeboa ama bibia aye kama ede amaseye afrefra ubetima afre ne 0248 089463 0248 089463 na wafre Bojibo Ventures one no edi enkita ho a ese efata enyina ono no so yasana no pa bia Monday to Friday ma yede weather report ebro babia uwo bia bejafo na tena se ewo efia ha ofamachi bio na pom tesen na mejo so mo right say adomni experience oh nyamena yes all too soon weekend no yaba abewramu ama bibia aye kama enti no yebede enkomo ewo ho enom na yahwe amanebo a ewo
enkita hodie ene emu ensem ahodo no enyina na yetume akọ enkan ede amayen ene anopa kwan ma che na pom mejo so nana right ye better say bebre over ma yenhwe roto I think 2020 eba 2021 hono mu ba ko na finance minister Ken Ofori-Atta ko ready budget budget already no indicate say or person will introduce e-levy eno ntino so onya introduce parliament approve budget na wagina so ama yayi rotos ede afi ho okenkan budget no wie ye no na parliament kwa nyan debate approve ye na nwumire na sabre road minister kwakwa Akwanta oka obeya announcement say watwa roto no mu ye di ho nkoma say o ho kwan oni ho kwan obi a kire na dwen sadia o obetumi ye yo ya roto na ma MPP amamu abreso 2024 na MPP for ma omte ho kire ye say senka omo we ni 2024 aba no a 2025 yi no ko mbe sand roto no aba oman we ni no na NDC for awe ni NDC for abo amane nora aban no abo amane nora say ya ade a rotos no omo san de ababio oba mayentie mintie wadwen kire ewo eho kwan efa so twamu ene ba ye sande aba no mamintie okakra ewo ho na meda sano pay na yenche atiefo nso ma wo no mamo de bia me kase sompa no untie bida me hia o me nya semframa esanse de ekoso bia no ya na efa ho bi nana roto enese efiri hoi me de babia metime de ayem fanto ho pa ye de mu ye se unam techima kwana besia ko fata no boase ebi wo ho eno achi ohwe baabi te se fiepira ho nso na ebi wo ho ye firi bono na ewura asante tabiri to ye huni ne na ma ye ni abre pa wo to no ho adu baabi o mo ka so mo twam na ye yende ye se uduru ho na go suru achi a enya samoketoa eno achi sika no aye gyegie hu se eno ne yesi edicc kwan no baabi ato na nkasa sikura ahwe kwan a yenam ho a amana abatuto mansa na yaje uto a ene ne yetwam eye nemom yetwam no yesan hwe se ebema sika bi anwunu yen ene yesi 11 no betimi atua sa tokoro no kura ma abroso nanso ekowie no 11 no se de ne ye hwehwe no entimi anyosa nti akwakoma broni beka se deficit bia ba beda ho tokoro bia beto baabi to butu yensu da so sisi ho adan na yesisi ye nyina da so ho a ene niema binumu a sabio mfaso obi emfiri so ma na age ho afa eno achi nso no efiri se to yifiri ho no kas na ye dodo esene kane no se de na ewo ho eto no nso ewo ba bia binum akwa didididi ya chiachia enru sikaboto na nkasem enjene kwa bi so no na se esan ba na oye ni ya ye ni sen wonu mu hu sika ya hwere afibia se to butu no ya ntua sika ya hwere na mum se ye tua nso a de ebesan nya ka ho se sie ya chine yete akonwa so yi ensem bi o de beba bonten efu esika sem ho ne se sono anhyehyɛ ne ye wanya de papa bia ho nti ewo se ya yesan boye ho pagya ye boye ho pagya de ne na to no wo mokura ka se wo mo wene wo mo de beba nti enye nkomo foforo e Ghana fo asom ye mfa nkonkotum na ye de tumu no Ghana fo bebobu ho right se yesan de to na ba ahwa na ekwa akotwetwe ade foforo bi abawo sesen nana di ntina yegya ma ekoye na sabre no parliament kura nya approve ye
nti eba constitution no mu a anka etia mmra ni yegya etua so de oma yegya etua a wo hyeye no wo bo mayika anase wo mayensika entwe amanso bi mma cause financial loss to the state there set ye bi amranimfo no bebusa asasem no na wonu ma na ye adwuma wo ho a yegu no outright no compensation ebinum kura katua ntenka mu ka mu yesen akwa ba na ene yese enye sese de san na ye pa ye kofa ba de no wote ho nana ye ne den enkotwen ka foforo bi nsan mre ye de eno no ya asema ye busa enti wo mo de attest waters ye de testing su na ye de testing su no Ghana for ne wonuma abin wo mu no be chance na wo mo de ensembisaba na fe de entia ye de ebinum masi se minister ya na ano wo mo ko vetin a na ebin ne asembisa na ebin su busa na se yesi ye hekre wo mo no safo ne de entia di wo mo dua ho no wo mbeba na wo mo aba be ya no ye e de amaye ye beda ase bebre aduma mamenti o briefly on way Tobuta ya chase ye twem MPP abres na ye sign de eba no mamenti o wadwen chere kakra ewo ho okay efiri bra ye twem de bepensa abre nana mame na wase na enchia Sompa 90.7 etinfo nyina sa Tobutu ni de me de me wo problem kese pa wo MPP aban luso mu luso e no eno ye major issue asem kese pa da ho a emo mu luso ye hwe ayi kwasi amu akwanta even cry no se moti mo introduce Yilevia na mu betwa Tobutu mu a esese ko parliament ansa ehia parliamentary approval se ye twam intino parliament mo bobo hu mo be ye anobaba ya nsam betwam a mo twam nana one wo mo ye adwuma e wo Tobutu ono me de minim pa ye offense de wo bekọ wo mo ton enwo e ton kodu apple ne hwan mo ho no nana me kan kire onipa do mo gu ho a mo ton e de hwe mo ma school e bi di hwe wo mo ho ewo abusuamu a you have no idea right hwe sebio omo didem omo na che Tobutu no mu a na omo jisika wo count omo Ghana ha nipa do no bebre wo sore ya wo se wagu Tobutu he wo ni nyina so bia Yilevi kwa sabre kwa Yilevi no kwa na nya start Yilevi no be start 2022 2021 ye ba be di Christmas wana wo se wagu Tobutu nana Kufuado wote maimu nipa ananso saade we wontima anka na hwe even kwa na me expect say Kufuado ebetima yi papa na di sasem na obekan no in fact nana ya asema Ghana no obi adwen ho antia ase right dako enwumre no a Tobutu mo obi anya adwuma be anadwen so obi an even kwa na man for expect say obemo mo proud notice bi e bia 1 month bi ana 2 months bi anajo won awana so ya obi amfiri wo ode nshekese na to so baby o kwa police for ko so mo mpam mo mfi o me ka say ade chi sada no na ye Thursday se Friday mu baako ade chi ya police for gira ho omo ton ne ma ho offense de na me kai pa omo ton ne ma police for gigigi omo mfiri o gigigi pa o omo mfiri o ne ade omo mpam omo ene intimidation omo de ma omo on kamo mo notice bi e bia 1 month bi ana de na mo pam mo basa efio enti se omampani John Dramani mama buying so de ba me de me support 100% baumia ka se nyame ya adom na se oba power o de beba ade ma ko a na amanfo ka se baumia woni Kufuado na wa ban mu ne mo se no minim de se baumia Kufuado se ne doba no odo no ni bibia no enti nanka ontimi nka nkyere Kufuado se sabre ye wa bam omo promise
2023 2023 November ho baby nti ne sabre no ebesi 2024 mu nti na nko ntimi nka che Akufo-Addo say papa mesrew tobutu yi ha amanfo nti minya medi president ana nya kura nto aba nka yemfa mra na ha amanfo ana because na ye problem na da amanfo anopa oko Niger Benin ena Burkina Faso sankofo we mu omuni epo eda omukuro mu enti omu efa bibia omu be fa free Ghana because omu ne omu de ba nyina no omu yenye epo no yen ye wobi ewo ha enti omu be fa omu ne omu de be fa ha na mu de aba hwe ka kase a omu de nam omu de sey ekwan sankofo mu nyina yenye omu hwe na omu de ne ma nam kwan so sey kwan sa na omu de ko omukuro mu sa ne ma nkitikiti we nu sa to we nyina ke benya bibi de ede afiri mu but Akufo-Addo hwe kwasi amoakwanta eye sa ne ma we nyina enti se aban we so de ba me de me support o mo 100% na bema ye ma me no mo ano mo ton ne ma ho ye nuanu ma se bi o mo didem enso so ana o mo eye adwuma otobutu uduru ofin so ne ade a tobutu no si wo sa se kura essay uduwa ese metese se omo de obeye ajanan bia ajusobu akwanta kro ya na yes announcement se de be ajusobu ni ho ajanan bia na de sa nsem we o kan ne se bi o enti mi baabi a mete no offense no se mete offense kro ma mini baabi a me jama na ana mini baabi a me ye de me kwa akodwunso ananse de akontufo ben ena akontufo kra dangerous na wo wase me na pese o kan konfifi na me kwa ko jira se me kwa ko jama na me kwa ko yede so that's entino sa de na Akufo-Addo aban na do dan kwa ehwe han ma mu twa mu no de in fact hard dream me kra na me expect say wo de yi leave kra beba yi leave no ka be kati unza yi leave no e ba first no omo tete so a e ba ne ban form enti say yi leave no kra beba e be 50 pesos na ka tobutu na de awo ho because tobutu no kra sika e man sika wo enti wo de beba ebi abete so ma nipa ne ho ahehan no na tobutu na dey asan wo ho but all of a sudden na watwamu ne ade sam akwanta Akufo-Addo amambu a obebu ye no de bia e kan say titrinti na wo na mambu no mu bebre eno na me ne madam fo bi de nkomo hwe director general Ghana Education Service in Kansa 90.7 teacher for no a omo anim se sabio wode obi bedaya no a esese nipa no eye obi a wa school fa education ho na ono na emadaya no omo se ye ntiase ye mpene so because he hears ankofo no hey Akufo-Addo so on tiase titintriti na wakoto ohene so wati na konwa mu se wo ye president no jesa wo sorry edi sabio wo ba no wo ba ohene no a na sorry ya nkai say okay ba wo menko hye no say chinchina won sorry ansa na wachi ame so what say sane man kiti we ekoso MPP aban ni especially Akufo-Addo na nkasa president Akufo-Addo former president ha no won man kiti bi mu enti President John Dramani Mahama oye campaign okay some de beba omo de ba manager ho me support 100% owura mu akwanta yempe kwan bi mfa no mfa so aban foforo wa bai yen charge no causing financial loss to the state because at the time onu twa tobutu no no na yenya improve budget no into obi beka say it was an illegal act and no correct into sabri yen charge no for the 4 years na o ma yitwa tobutu kana ye hwere ye nyina no yemfa emo no ho kwa me no ye adwen 100% ese di no ko gina mmeranim ese di amakwanta kwasi amakwanta e ko gina mmeranim very important here no me yin sembia no kwan yo fa so a wo ye sa announcement to me a ogina so yes to me a ogina so no yi levi no ye be pass no yi levi no eye 2022 ehu adwuma na ye be ye nti adai na wontwen na na meka no se president Akufo-Addo na nkasa no wo na
tumi Ghana tumi nyina hye won sa nti wo yes ade no den na wo kafa ho ɛna nso wa hwe ne saa na wa ka ne saa na wa fa ne ho adi no wote mamu Ghana no ase sometimes no wo dwen ne ma bi ho a wonte ase because wa kan wie even yewo sabre no yewo MPP amanyeko no mpanifo akuku dam ho say suro say den obi an hyeda ntimi an si ne bo ankase sebio parliamentary approvement in the here ne sebi yapam sankofo no mo tobutu o mo ton ne ma no nyina me de ha me ne wo mo ton ne ma no wo mo didwa wo kwan no no hwe oduru tanobo ase a ukotu odomo a dwa kese sir tuobodo mo no dwa kese o Facebook no so Sompa 90.7 obehu but enya advisable nso shaman for mo enya advisable say woman no de niema no beba ka kwan no mu eno de etiamra if you say accident betime say ba say space na kwan no enchen ho no ho akoye rest stop driver duru ho cars do na agina ema wonu ma tika mu to ade watwa ne to ojina na otwa ne to a opake enti no pass obetima pake nche na passengers no bi asisi bi a badun so akodun so be ne huye no akwa ne huye obi beto nsu anoma adwadifo no bi wo nsuo obi hye nanim kwan a ewa obeto kwadu obeto nkate bi anya bowie bi oteka no se dia onna obenya saa ne ma ne nyina enti no eno no de for me they said akwa America no eno so in isa na yedru be chemu a tight no yes ye tu kwan u konkran ya ye obabi ye for lender do say dura cars ne ko back mama fokudi enti uduru tanobo ase wa ye obabi o ha tanobo ase kra de o parking o ma sheda ye parking offense de na men check offense de na men check ye but tanobo ase no o ma ye stop bi ho enti car no duru ho a etimi gina enti egina ho amanfo ton nuane ho a me ma foka akọ kentampo da iduru ho no car ni gina ma amanfo ye de ekodidiye sabra na amanfo mo ton ne ma kodu ni ade obi kura no amanfo to enwo ho a enwo place pa ho a ye enwo papa awdu amanfo shada tonwo e de komo mo busuanfo bi mu kra se enwo yedi enwo dwa kese ho nti oduru ho a watonwo e bi a gallon be edu ana we no ato no de ko enti sankofo no mo ton no nyina no omunya omo anu aduane wo ho se bi Ghana adwuma no wo hen enti se me ton kodu kakra na menya bibi dia akohwefia nya no me so business se what you say enti sa ban so de ba nana menene ya adwen 100% ebi na say akufo ado aban ana say MPP aban ya ba omi adi animu se me din kankan o ka so no so de beba enti we so de ba dia boni bi anim enti na president baumia problema na no bi yeto abawi me kan asem bi wo hanom say baumia etua ye punish baumia for the sins of President Kufuor bonia President Kufuor di Ghana for no and ye tua baumia yes antikate jamfo a or no ye national women's organizer edema NPP one Kwame Sefa kan Peace FM ko interview bi a o ye o kan plain say even he levy at a cabinet meeting he levy once and buy no Dr. Baumia kani obeka biada say mayem ye emfa bibia maye introduce e-levy but when you tie for because nani pabinu to that kind of reatanum o ma dominate system no suggestion nya o mo ho na free body a no area inti no o ma ntie inti Baumia ya kizu no ya punish no for the wrong reasons or can sometimes not some can the driver's mate you know no correct no correct yeah because all your mate na ya ma kwan driver and fan show nsem say GTBia unya that opportunity unlike President Mahama or kachire ye say or the luckiest vice president if you say or no President Mahama man President Mills man opportunities be about tree can no be and to any experience by your Baumia so no you made young farmer into no ye more no so quantity so I think say
was one of these days Ghana for tribe Baumia so share if we say President Kufuor since I had the punish Dr. Baumiano no ye even though no can buy no on there and unfortunately so no we are Ghana your constitution now one chere vice president Ejuma bia one chere vice president Ejuma ni okan ya say vice president be acting in the absence of the president or your president in a boafo and it is a president no wo ho technically economic management team no and also nimram convention I know there I think say one of the presidents in the move back is it a Jerry Anna say Kofo omu vice no move back no onye head of economic management and no dey nimram babia ye na o ma ya amana ya ka ho NDC for the say current NDC na no bisa question no na Jane Kran na ye head of economic management proud to ye to abanu we ya na ministers na hon sama beba no na one of the news wa na circulate say she may not be the economic management team sana na earlier no yet but whether obeba be ya no me no we are yet to see in the Ghana I always say sometimes free Mel's President Mahama any Akufo-Addo no omo vice ni nyina na akoye te say omo vice ni nyina economist yes wanye adwuma Bank of Ghana na oye governor ana oye deputy governor aho nti onim sikasem na omo do na ye aba abehye ho eno na ya na ama no akoye sa nti say da wo kan no niam bebre koso de wo kan mekra meteye say na hwe Akufo-Addo wokoyi wose woja 8 billion ukuta 8 billion sika wose woja de ato no wo sika bebrebe we na wo say woko IMF wo sika we nyina ho nti wonti fa sika we hwe oman Ghana nti media memeti bebre enye ayi level nko a sometimes yes wo mko cabinet meeting nsem bebre ho a say Gabi ochire da komu ka kire kan mu a na omu kokoduru ho a onya kasese ya kan nya kasese ya no an e adwuma baumia beka den nya da ombefa ndi sa minim de se wate say nkofo bi MPP bi aye press conference baumia de omum pese obesan ababi mu na den eboboba what you say eboboba minim so mo na ahye a planning akofa nkofo bi no mo yesa adwuma ne dia mentimi enkyere kwabe yeni nkomo we nso na me nwanwa kakra SIC managing director say Mahama Achenji no ono nso se ne time nso ye ende wonko se one aban twe no one aban manso omo twe no me nye ho na me pese ye hwe ba me hwe sika ye de twa omo ka a chense Ghana e wo se ye tena se na ye assess salary structure e wo mamu biom because one person cannot be yentumi spend sika wo nipa baako sika we wo nipa baako enkoa ho system me de ayibia sende o fa enoto so na yemfa eni enkomo kakra I don't think say oman as a nation Ghana yebetumi aspende eye sika we ewo nipa baako fo enkoa ho na yes we director managing director of that SIC ano omampani Akufo-Addo abreso na efa na adwuma ne time about we ye ne time there according to ono ne letter why ne time nyanso ye man 4-year period and according to ono time efa na adwuma ne time beso 2028 and he say wakosama ne SIC insurance company no SIC ne ye state insurance company 4-year period na the time beso 2028 no based on time na ye dey fa no until minimum exactly ebia about 2024 sure yes 2024 dia ne time beso 2028
28. Okay. Na ɛno nti no ɔne sɛ ɔne aban etweman so ɛhɔ na ɔmampani ma ama abo James Agyenim Boateng din sɛ James Agyenim Boateng kɔ replace no okay ɛna maame na toto pono no mu de safo no kɔ ne fie sɛ ne tam nso ndo ɔno ana da so yɛ managing director na nti watom no obi be yɛ adwuma hɔ dabi sɛ watom de senka ordinary obi be replace with the hand over na wa ɛna ɔno no nya hand over basically ne time nso yɛ nti no ɔno ana da so yɛ in charge nti da bi ɔkɔ adwuma watom na ɔkɔ na adwuma aha na asa no ba yɛ no ɔno a be post niema bi ama nkrɔfo so post to be Nieto no be post to ye ne say yesi ye yi ni sesi ade a o je sa sika we nyina kopem 2028 Africana aban ho ansa na wate ase a hand over akọ nye sa ade a ye ma ne nye na adwuma no okay na ohwe na katua na sika na omode aba abonte no a over esre 70,000 Ghana cedi per month and here the basic salary 70,000 you're saying 700 million bosome then 84,000 Ghana cedi clothing allowance every year afilu nyina ntade ne mpaboa no ma home with free utilities oda bangulu mu a ontua hwe kanea nsuo telephone a ewo ho ontua mu biaka free and 3,000 for a house help. Ne house boy and a house girl. 30 million month. So become na 2.5. Ne security 3,000 Ghana cedi a month. Watch mine. Ne gardener 2,000. Obi a emfa say osisi flowers and grass or glass 20 million bosome. Oh, bangru ho. Aye. 3 hospital for spouse and 5 children. Ne kunu ene ne manum omo yare ya free SIC for ne tua ho ka. Then yamano official V8 and for V8 na de amano nti no enom petrol 400 no ana say ye man 450 liters of fuel so all the begu V8 no mu bala ba ko ndi yamfa nse bosome no ne ayede e man no petrol ankore ofa we ene ne a CEO for ti anyam nwanwa se professor for nyina ne Omuja professor ko di CEO ko CEO for adwumani CEO no bi di Cocoa CEO CEO for no do so bebre enti we ye State Insurance Corporation omode ato abontin ni and mihunu ya me say wow pacho say adwuma ba ko pe na say ya ban adwuma wonderful adwuma ba ko pe ani ba ko pe we na be di akire de mayo ene wo mo mkeka ho adwumayefo a wo ho nyina wo de mai ho finance officer de mai ni obetua sa aka we ono no katua mai this na de maame na so mfoni atoso amayen na ya hwe sika ye betua na sa ne oji sa ska we maame no onie nyina akodwa ba ako ana no kodwa oni nyina akodwa ba ako nti enye ngonwa se ne mabo ye den na ebinum so ayen kan bi nyina akodwa ba ako so ofa maame nti o briefly fair say on mind to say Ghana yesu ye ko besia bokura ansa na yetima hwe ye ho but one institution this is how one person is treated. There were 33 million Ghanaians. One person treatment any. No more there. Wow. Nana, me da say no pay bill. Pacho SIC no. Chirechirema atiefo ntia. State Insurance Corporation and as a corporation. Pacho one wom. Timamufo aye wo Ghana ha. Efo na join. Insurance company ye o mine there. No, near ten say or mine the antino ownership on a Ghana nyina. But the nipa binu ne so edema or mine Ghana. Intino
adwuma ne say omo ye insurance adwuma nti no utumi ko ye insurance with them. Okay, ufi utumi ko insure property bia with them. Okay. Sa na tie buy your mine insurance. Say o insure ho a jato fie mu a ombesi ne fofora ma no. 90.7 FM. O car na ko ye insurance wo ho a asem sika no ho a ye bepe wo car ma wo ajapade bia na ko ye insurance wo ho a omo behwe e de amount. Nana se wo bia homa tom sese. Se insurance wo no ma etwa bi no. Se na ne tie na mfaso o munya wo sote a anhwe o mbe forosoro ha aba beto obo eno pani a woda no na katua ne 500 million 700 million ena allowance a ode ton ntoma ne 840 million aine ba cho mampanyi ne gese since they say Omampene J 3 billion 470 aine Omampene Aketua around 470 million enti maami Aketua so say Mampene Sompa FM aine enti ujiri say baby amepese ye den komo no ye hwe ni enie ye nhase na CEO for Aketua wo man Ghana mu no ye ka ho biribi efi say bosume baako na Aketua no nhihye be ne da ho ne die ntina Aketua na etesa certificate ninti ana basically of any certificate institutions no bi wo ho experience no to say CEO for no ukọ a institution na won system wohunu won nhihye ye da ho say we CEO a say ne yetua wo we are saying it we are saying it benefit woni nema ye de be money institution an hwehweye ene da ho unlike say bia public public humanity say bia o trade a we teacher ni a Fair Wages and Salaries Commission be kire wakatua nti wahu na me wo no hefo na kire Fair Wages nkan we nti omo no de ne akoye institution no a na adi ewo ne structure what the tua ne CEO for ka na CEO for no nye certificate huhu bia na de ko certificate obi akita ya ne ehia ne se party bia ba konwa na ben party no na ya bo din se koye CEO ewo ha eno ano no nana asem na ubisa ne yetiawa woman yewo commission ana authority bia ehwe timamufo Aketua so ana Fair Wages and Salaries Commission enye omo na kire minimum wage no minimum wage no abante tripartite committee nti ya omo kan ho bi nipa baasa ekuana employers no wo mu Fair Wages wo mu na aban wo mu Labor Commission no Employment and Labor Relationship no wo mu bi unze 2025 kura aban ate ade committee no kura guso wo mu ye adwuma ebe kire sika ye de bema nti Omampani no ne ade de on the constitution na akira article 71 na eba man adwuma man their Fair Wages and Salaries Commission for ene be kwa akire okay maminti adwuma 1 minute na enye fair because say ye peja we ama baakonfo na ewo adwuma bi mu a na wo sese pa hwe sabio wonu mu a ye je to akese bi wo nso ama kane aka eda ba bi eda ya na de oje 700 million wo so ontu aka ne aka na sanoma ne yekoya na medase kwa maminti o quick we dey ke ko ba nke be me de ya okay my komra because me will be camp my komra okay abusanfo ye be fast sports ye ba ye be to aso Sama yasa etwo mofo ni kwase ebanisa ni kwase supporters ehun se less confidence strength ubi tunu na wo mi yonko ni bi teacher ni yonko so that it shouldn't be so. So Adea, we don't want to be seeing such behavior and conduct from the field from the players. Well, and no chips are any day and some way to you. And chips are econo and or sign it to you. Say football and ne amanyosem and our friends so ebusuasem edi twaka bia entino enya de say obeka say me wo amanyokwe we and say me wo amanyokwe we entino me ni we enka and also yenti ensem a chips are eka de fa ho. Well, Adea, a great unifying tool.
agudie bi a din kamomba o hwe the political affiliations we komo a football ne one of the sports they do for politics I mean for club ya obenya supporters belong to different political divisions and sectors over kotoko obenya NDC ni wom obenya NPP ni wom obenya PNC ni wom I mean they do football now we all forget about our political affiliations can you boom football are there can you boom well Yusuf Alhassan Chepsa PFAG ena ode ensem etu edwano na ewie no ena ye call Gaka man fofora yayi no Mr John Ansa ekobuta ne se enhyehyɛ be na sisi agaka no omoye ena ose omode afutuo ama eyade se IGP Ochempa dia all the 16 regions no omo enyi apolisifoɔ special a omo be call venues na afin so omako protect life na afin so omabo enipa ho kwan ban ewa bra ye bobo ewo agopramas yentie Mr. John Ansa Gaka chairman. We did propose to him that we want most senior officers to cover the 16 political regions to be in charge of solely sports issues and references to football in particular. And he has assured us that they will get it done. The second one happens to be the numbers we get out of league centers in terms of the numbers of police. He has addressed it and has assured us that we'll see some differences now. Okay, and no Gaka chairman Mr. Ansa about omu proposal omu de akoma IGP no no na Endra GFA and so any CEOs omo de akoma enkomo any omone supporters leadership no and so ebehia na onwe meeting no na yenua Frederick Acheampong oye ESCO member Ghana Football Association no my date meeting no and oma ekoso any eda Ghana Premier League sign return back. I think the date is supposed to, because one of the agreements is also that after this, tomorrow we are meeting with supported leaders. The next week we are calling all our match committees. We're going to keep them through. They know it, but they need to enforce it to the matter, especially based on the agreement with some of the protocols we are doing here. We're inviting all the match committees to also take them through. Then the following weekend, if nothing changes, we hope that the league can be through. No Frederick Acheampong achi na ote say ode ensemo etudwa ochemu pade asisi ano enchebiano Ghana Premier League no esan ebe resume enso ewo Ghana hase you know na MTN FA Cup committee omonso ede ensemo abetudwa omo pade on the 11th of February ano MTN FA Cup run 16 draw no enso ebetimi akoso 11 am na draw no enso ebetimi abaso sanso ewo Ghana Premier League no December and January coach of the month no omode ehon ensem ababe tudwa nominees no papa ye friend no Dr. Prosper Nate Ogum ono head coach Erema Kumasi Asante Kotoko na eyade se obo 6 matches win 5 draw 1 when lose game or share 11 goals concede 3 goals enso no Asante Kotoko head coach Prosper Nate Ogum sansona Hasselfolk head coach Bubaka Watara ononso obo eyade se 7 matches or winning 4 draw 2 elusu 1 and so oshe 8 goals and Hasselfolk concede 4 goals and so and coach Ochato Kwakudan so ono head coach Edema Bechem United ononso Bechem United ogade omo bo 6 matches omo winning 4 and afin so omo draw 1 and omo lose 1 omo share 8 goals omo so concede 3 goals and so hunti way 3 coaches they say Premier League no ya nominate omo say December any January no the obetimi age coach of the month and so honomo na yewremo na afin so ebra latest intelligence ede ebe kwama no no Ashanti region inter-schools and colleges athletics competition no ekoso ewo Kumase Baba Yara Sports Stadium Ntekono egusua ekoso Endra zone 1 no enso etimi etofom ewo Kumase Baba Yara Sports Stadium ntiene ena zone 1 no enso ebeba na we highlight bi ena etwagu ewo screen ne so no na eyade se Endra school
wabe putu obia into shock na obia owura mu was Kumase Babara Sports Stadium endra no na chese aye ne wanwa ye pa eye Afidiase Senior High School fiscal ena endra omo ba ya chese performance ta omo de betu dware competition a omo de ma amas ewo eye interkonim no amas ehon hihye omo ye papa ne no ene ekobusa ade se omo athletics coach Mr. Ntori Jan yebusa ne se edie ena fiscal aye ne writer this time obia ebo omudi ewo Kumase Babara Sports Stadium medawasi so do kaka no me for kwanya iso na management and official hostess hey alumni na ni nyina no let me answer obia no aye nkabo epani nkabo mu a na team official me yakabo na ebua na nyecha wo kase aye competition aye de ma amase ni nyina na aye hostess alumni so eye team fiscal ya sene a omo bua eye scouting etino ye wram ekwachire ahanje for addicts wa antino Mr. Ntori na echirema sisi ano scouting no fiscal omo afani serious ye papa na ebusa ne se om target ewo interkonum enso eye dey you need Amas last year you did second our man side and remember you did second this time around you say in terms of a member there two events or more upper class but a man there and you put for boot I know we had an echo we are better our man. Well, we a fiscal athletics coach, Mr. Ntori Jan, and Chemu Padia, a boot for boot, enti ene and omo to order a final event no na Chemu Padia boot for boot. Na ye no ene a akraba kwa ono no a fiscal team no why superb edi amomo Emmanuel ene ebusa ne say na this time a fiscal moje interkono edi asibu na so ana yentie yima. Yes, anti ima echema ene fiscal omo hese omo beji interko no omo kire omo all student no any current student ni na se ene omo mfa massive support and so emeta omo chi ne wie no ene e call Amas omo so athletics coach Mr. Isaac ene e ko bizan say Amas obia nim say interkoni de Amas muna mu be taken by storm but a fiscal competition de mamu no my surprise ana so me as a coach there surprise if it's me ban and then me imagine say me be experiment me parody all the scraps some community. There are some people me baby try in some of the events I should say this person as even if you had well no coach Isaac Edema Amas eno Chemu Padia ono onye surprise ba kra na ode ensem kakra ema Amas old student the current student. I think the message I'm going to give students should still have hope in the team and moving forward like other schools you can see a lot of the athletes from masses. So I would not say a lot of them are informal, but the majority are informed. So next year like, it's going to be more better than this year. So I'm giving them the hope that for Interco we are going to win both boys and girls and sports inshallah. I believe. Well, Entino athletics coach Mr. Isaac Ewo Amas T.I. Adea eno ewo Kumase no Chemu Padia interkondie omo ye de ombeji Entino fans no ene momra meta omachi omo beji interko ede amomo ensem ne doso nanso ebredi Entino ye de afisiam no ebesia na yakọ eye little king latest intelligent na ode ewremo enso ewo amanone Liverpool endra nije sema omo de bra omo fans no ene yakanyina little ena ebemaye update no. Okay, yes, Orlando and the attending Ghana we did this now. Orlando out with Blancing, kama pa. Jekum Blancing. Jekum Blancing. Blancing be also Oscar. Now what they
nti na kese mi woska na wo ni hu so woska let me dey nya me do nti eba abu say yen kono fa yen famro na some number live on your Coating Supermercatal 93.1 Sompa wasugu so wutenom wadaro bampato de tenie obeko Facebook reso aya Sompa 93.1 FM now bomotel follow the share now do message na pa Sompa TV also our YouTube no so now bomotel subscribe now for do message na pa na kenkan also daba we to better so another person who to be pay and your team what you see na mpato de tenie urom also real but to bobo na so ya and China me to just urobo Saudi Arabia for the money prepare we must start branch for the your state pastor Oliveira Vinicius Junior dodo for Vinicius Junior se kan also the real but to bobo kono na me atom na se we so obo pastor branch for the Vinicius Junior FIFA World Best a branch to me ba na for bobo se kan was Saudi Arabia Pro League mo na nyama so to bakwe de ama branch for the Vinicius Junior no more professor branch for the Vinicius Junior sa na me atom na so ditum na so bobo se kan e was Saudi Arabia Pro League ma ne patcha FIFA no obo money 200 million euros for every season and in Sika Saudi Arabia for no edema branch for the Vinicius Junior na fei almost promise branch for 5 years no babe sia kan awoke kaboma aya 1 billion euros no almost stand the bonuses as the P branch for the Vinicius Junior so now for branch net to menya Sika setam and this I expected I estimate say na me atuna sa branch for the Vinicius Junior Ewo Saudi Arabia madoro mampato de teresa brante no sika obenya good bottom no enye sika keto kra about 1.5 billion euros and I expect sa brante for the Vinicius Junior na some so betmaka ade good bottom anu na mpato me kacho say real bottom per for kokwe meeting ama meeting no makokwe no ekobede say Saudi Arabia for no womonia bre pastor brante ya for the Vinicius Junior omo pa to the former Mr. Kain, also our Saudi Arabia Pro League dia and a Real Madrid Kono between 300 million euros and 400 million euros. One Majicano, now for Brante for the Vinicius Junior, Omata Brante Maneko, according to report, I don't know, Pabeseka Patasa, meeting now Real Madrid for Koyano, Mepchaba Bentang, Real Madrid for a Cobanesa Saudi Arabia for no, Ebe Chester Sikana so Tabar Real Madrid Kodia, and in Pato ready to the Vinicius Junior, Omo Telecoin, no fay Wakoko Sakai, I was Saudi Arabia Pro League Grimo, Naman Patrono per report to the Seka Patasa, Urobo Saudi Arabia Pro League Grimo, Sika, Omo Paso Ba, Abafa Brante for the Vinicius Junior, and you Vinicius Junior and Kono Mopano, Omo Pa Brante for Rodrigo de Gota Silva. And also another Brazilian was that Canterbury Gaba to Bobokona, I'm a person to Brante the Baba for Bestia Kain, also Saudi Arabia Pro League Grimo. Now, according to report, I don't know, Pebeseka Patasa, Real Madrid pay the first 30 Panomo squad. No, Yamia Tumnes the Sydney Shua, one more run, our ass Nabokuna Mania, one more stop up Brante, the Tina William Saliba. I'm a Patrosia Kain, the ass Nabokun defender. No, I'm a person to Brante the Bar, now for Brante for the William Saliba, Ebestia Kain, Aston. Gelba to Bobo couldn't tell about to pay the funny pay. A baby patrol Saudi Arabia for no at between 300 and 400 million euros at the bar. The patron bete no matter Brante for the Vinicius Junior no almost started a planet a commander star Brante for the Vinicius Junior niwa play a bad part of multi pass ideally or better replace a Brante for the Vinicius Junior. Our Real Madrid squad no more now Real Madrid pay the 4,000 was that me patron Brante for the Vinicius Junior no so niwa Brante for the killing in Papa 10 and a better personal and what Bonkuma first one wins for a fay or multiplayer or better both wins. Other side left, another side right. What much the Baba now for no some better Bestia Kain at the Real Madrid Kono reported on the Pebeseka Patasa Real Madrid pay for the Brante for the Copama Jermaine. Osia kadaba Chelsea bobo kono ko pama Jermaine Osia kadaba Chelsea bobo kono me papa de tenesa Real Madrid pay for a monitor credit situation no e ko be the Vinicius Junior ni wa won betu da Brante for the ko pama tenaba
na fe ko pama aba be sakai enso tabaru ya ba tubobo kunu tonye kaka eno no perfume ya ba tubobo kono efu ba so yesterday ba ya wa tubata ba ya tubata so na me pato ya ko pastor bobo kunu mo ana pastor bobo kunu mo sakai wo mo kwache balance ya bobo kunu mo kanum ama be piaso tibi koye adama pastor bobo kunu ani the semi-finals of the quarter finals of the Spanish Copa del Rey ama be piaso tibi koye to my pastor bobo kunu me pato pastor bobo kunu ma qualify or run into the semi-final stage of the Spanish Copa del Rey. Now me at on the 12th of this month and I'm drawn a bit more top on time. Now one the run into the semi-finals of the 2024-2025 Spanish Copa del Rey. Now Real Madrid qualify. I'm a patrol run into the semi-finals. Atletico Madrid as well. Yes, semi-finals. Nemo Barca Bobo Kuna Macau Real Sociedad Bobo Kuna as some that qualifier will run into the semi-final stage of the Spanish Copa del Rey. Now me at 12 and I'm trying to top on 10. Now for me at between 26-27. Near to my started up on first leg, you know. Maybe Pearson that tobacco can take a car and not a peninsular bar. Now me patron pastor goes now. One moment to be boy. I might be Pearson to be quiet. And about pastor Bobo could have brought him for the Ferran Torres Garcia. About hat trick in about pastor Bobo could have Femino pass 8 minutes ago. Adama Basta Bobo Kolami Yamal, and Panama Loy, and making 5. I stood my Basta Bobo Kono. Now, no Patra Bronte for the Family Pass. You must have Bronte and said, I'm here to my semi-finals now. And that's some good talk. Real about to Bobo Kono, and bet to my shop Basta Bobo Kono. And I say, one more this season, or Macho Biasa, and no matter what will happen, one more team bet to compete. Now, there's a Basta Bobo Kono, Real about to Bobo Kono. They are ready for any other team. And then there's some Bronte for the Family Pass. On some double on ten on a pay double to jar, Russell Santar Bobocono, or Mucho Sasuna Bobocuri to Bocamino, or Sasuna first way to Manoche, a Bronte for Valencia, Etimetra, and of a base Mendes, Edaba Cupiso, and some Edaba Rios for Santar Bobocuri report, and on a pay, and also bar, you want to make Tabo Shafo, no room, our Carabawa Caprima, and on them Patrick Nesta Buchimo, Retelek and counter EFL Capano, leave up Bobocuro Pabatain. To be 9 Thomas probable couldn't to Manoche. Me patron first leg and to be Toja, Thomas probable couldn't to Liverpool, and Trabocabacom, the man to Manoche, Retelek and counter Liverpool for us 9 Thomas probable couldn't to Manoche, and 4-1 on aggregate. Liverpool probable could qualify to the next stage of the competition. A Bronte for the Cote Baptiste Gapo. Etmetwatna, Mohamed Mahmoud Makref Salakali, Todono Fedebo Salah, Dominic Stroboskai, already to the veteran Van Dijk players are over focus now, Adama Liverpool Bobokono, now Bronte Fedebo Salah, may patrol 18 games in all competitions against Todomos Bobokono, was set 13 goals are making 5 assists, and a dear Bronte, and a dear Todomos Bobokono, and I Bronte Fed Mohamed Mahmoud Makref Salakali, Master Bronte will start a chrono, and that's a good talk for you to play 18 games. No, you're involved in 18 goals against a single club. And that's a good talk. And to way, Adam Patromon Salah the record against Tonomos Probable couldn't take a car. And also, they went to Matabo for Okotas, the Bobo could Australia. A brand for the Ajik Connect and Makizra Guay. Toronto for the Magway, a player. Or second about Crystal Palace Bobo Kono. Also, Chelsea Bobo could transfer winter the more. Crystal Palace and put a firm play. I'm a brand to the best from Chelsea Bobo Kono. Chelsea and put a foot to the passage. I mean, Tuma, my patron next season. Or much to the pastor brand for the Magway. Ever bam, Baba Bestakai, also to Chelsea Bobo Kono. Between £70 million. Chelsea and put a foot to the at the Crystal Palace Bobo Kono. I'm a brand for the Magway. I was stuck at the Crystal Palace Bobo Kono. Defender name, Monosopa, Abestakai, also to Chelsea Bobo Kono. After brand for the Jean Philippe Mateta. A player was second about Crystal Palace Bobo Kono on a Sudamia 2 minutes and 6 minutes. The contract put a year Crystal Palace and put a 4 Brentway was it better on Shakai offer pen and secret so I started the contract in from Crystal Palace Bobo Kono Manchester United Chelsea Bobo Kono or more Brentway for the Jean Philippe Mateta was Shakai.
Edema Crystal Bobo couldn't tell you a report. And on a payment sector, Namia to 9:30 full-time duties now. Also, Oko asked the Bobo Kudasaya, a bronte for the Martins should be menti Banes, or second about yes, was a dead Bobo Kuno, on any player Matineba to replace a bronte for the Jorginho, on of it Thomas Tepate, and one Fifiwa. Now reported on a pay, Meseka Patterson, a bronte the thing, and in Nico Williams, or second to Bobo Kuno, on of it Matthews. Esia kind to move on to one to Bobo Kuno, South two wingers way, ask them pay for the Bubakuma, and in terms of your striking options, no, I have brought for the less than a shock. Now, Soboko Newcastle that no, Newcastle that and pay for some 150 million pounds. And yes, it comes from and stand up bronted it to the less than a shock, or much I bronted the car, ask them pay for a register, one bet to the 120 million pounds. I'm a bronted it to the less than a shock. I be second. Ask the Bobo Kono. Namia Tumnes seed next one. About the Chelsea Bobo Kono. Ask the Bobo Kono. And of the other class now. On the computing for the signature of the Swedish international ready thing. And some any Alessandra is Chuck. Was there kind anyone new Castle get to the Bobo Kono 20 car. And on the Pemeseka. You want to man let the Bobo here to bet to the so. Me patro me front to the Bossa. Oko Yelba to Bobo Kono so ya. Meet it to be custom and Spanish the Liga class now. Me patro division 1 as no omo meeting Real Madrid Bobo Kunanko ama other class national step beya anka emperinfo empanese Real Madrid Bobo Kuno omo say ekwe Real Madrid Bobo Kuno afa so fe omo ma referees pressure ewo Spain no enye ba sha no supporters na riate na koko first and boniaba etibeya anka emperinfo empanese Real Madrid Bobo Kuno tuni kaka eno no penfo Real Madrid Bobo Kuno omo so de banamia to bochina anya Keto Madrid Derby, our El Estadio Santiago Bernabeu to Madrid, España. Real Madrid, and so any Atletico Madrid Bobo Kuni Bobani. Now don't tell for them to Grace Master, Sabe Real Madrid Bobo Kuno Team Sabunu, I didn't to the president to Ruffy, so Ruffy no crown mucha pitch the surprise or Mosudada. After Mutima to ya, no more mistakes I want to the best clear, so now for Real Madrid pay the 4 and we are seeing and Parusa and Bassa the pressure. Also the two referees so and then somebody patro ready did on Transgressman me con Grizzly Grizu to the offer on Transgressman or say Kadabar Atletico to Bobo Kono Waba Montaigne and on a post with the Bajuja Oko Manchester United Bobo Kono when I'm so ready to the stage and Rockcliffe Episoko for Branty Fene Hurricane Edwards did a bar Mafe Hurricane Bessa Kadaba Manchester United Bobo Kono Akrabi your friend Giovanni Queno Chinda also a player, le patron Kain, Edward Sporting CP Bobo Kono, Manchester United and Pere Fokowa, me patron Giovanni Quenta making Western no, Sporting CP in Pere Fossa, 150 million pounds. I said a bounty for the Giovanni Quenta channel, was second Sporting CP, or not to make a bounty the same, Bobo Kain, as from former Manchester United Bobo Kono, and Stanley Doss from Yamia Tuma, 9:30, but just in full time, so getting full time duties now, also at the back, come on. I'm a be straight to back up next. Ayo mine also on mine the watrasia on mine you know about no it was on mine no that's the next good to no pon esini here about the morning show wo boakra we El Distinto the different one live on Sompa 93.1 oko Facebook no so no follow no share now to message na Sompa TV no subscribe now to message no aba on mine up next. This is Sompa. When you
sie die nanso wonim enkanka tisie mu denti na esi nkanka hene abibire mu ha asoye tumi die bibiduro kasa yade ma yade bo birimdwane eye obo herbal and medical research center obo herbal for no de wono be expert wo cardiovascular diseases onipa yakoma eda emu no ene duro ben a eboa temogya ma nipa kwa no nyina no eno ne cardiovascular no na Ghana hanso de obo herbal ene ye expert in cardiovascular diseases eno ti wuti yade a aye kwankoro no na wonso wonante kakra bi a no wabre na afi wakoma no ebo peri de bia wo de omogya broso no kosoro bia wonso wonan ne wasere etimi tutu ne to da yesisirisi da wo de ananse ache wo yam timi hyew enso da bibia nsie afei wo bo ene wo konji etimi twe wo man me kire wo se wo ni padua no ba bia ntini ne mogya fa bia de akunini na wo ma bibiduro kasa mamu yade nyina adwane ene obo hebafo se wo hwe kira kwai e wo sunyane krodua mu ha wo behu ya wo Zinco Road ye ben Divine Junction ye ni Immigration Information Center ene di hwe ni mu Accra ye wo kasoa Techiman ana Nkoranza nso obo heba asoye ni bi wo ho ubenye enupa bi wo Green Light Pharmacy Mosaic Pharmacy Edike heba odumase ana ba bia eto no bia frey wo 0245 700 248 ana 0249 761 508 obo heba abibiduro kasa
Dr. Ado was akasa homa maiso 0257820 ana 0547037 Shannon Suma me say we physical and spiritual works. Odia ne so be konanim na wa solve your problems. Dr. Ado Spiritual and Physical Herbal Center. Abibi Drofo nyina headquarters no. Sompanie enyumunie, sompanie kasia bonie, sompanie osompapanie, sompanie no ngotwe ene abedwafo betena se ebedi nkomo ye bisa se ade ebi koso ye man mu abrante isu ababa wa bi na ni da kwan se ababa wa mani gye ne hom nya no ameware no abrante akoma pamu na wadwen ho se me pese me de ababa wa gina yie na so nyame ya adom na meware no a ye ho ankyere ye ebe wiase no abrante e de ababa wa be ko suku e wo wiase nyina bi ababa wa wie suku a na ahwe be ma yanima ka ache ne se nya wo class ne me nya wo size ne me nya wo aduane so nam ne me enti no me no nware biem sadie ku mema bebre sunsum ene mema bebre nsasi form efiri sadie we anopa ye bi sase ababa wa wo ne no twempena wonya nware no eyesa wo du sika ede no be to suku mu eyesa wo du sika be hwe no wo se me hwe na mana nyini me hwe na mana gina yie no gina ye wie a ma ware no eye eno ne nkomo a eda ba ma so obejafo be de ho ebe bobo ho kwame na ye be ko na wo se CEO for akatu asem no wo pese o kan kakra kan no na afi ye mra ne nkomo emu ye mfa simansi a wo ye num nte ye no mfiri ho nom na ayi de chene say na no na me ka wa say Ghana ye wo sika pa na ye hwe sika College of Education omo alawa de mo ye check his sika na ekoso every year na me ka say Ghana ye wo sika o sure but ye na ye ho aburo 300 million no de kujim no de kujim SIC managing director no enti ye wo sika but ye nhwe ye nema yi
yɛtoto yɛ nneɛma no basa. The last time 8 years ago me check here no na governor no ɔgye 800 million ɛnɛ deɛ bɛboro ɛnɛ obɛtumi agye bɛ 1.2 billion governor sika ɔgye no ɛnyɛ ɔmo nko a wo VRA boss ECG boss Senate boss CEO su no baabi a ɔmo de Sami Jamfi PMMC foyi monthly sika na month no sika ɔmo gye enya asɛm ketwa CEO su no sika ɔmo gye enya asɛm ketwa enti Ghana ebra so sɛ sa nneɛma nyinaa yɛbɛma yɛadwen akɔ hɔ right hakmo no usu agyeman that time opuni time na ɔyɛ cocoa board CEO ɛna na ɔmo sɛ ɔgye 750 million na sika no mu odu ka hakmo usu agyeman bɛyɛ cocoa board board chairman ɔka sɛ obi a oba bɛyɛ cocoa board CEO bia no ni sika no ɔmaba ayɛ akyɛm mienu edu papa ya ne ba ye Oforukrom MP ɔse ɔba bɛyɛ we a ɔbɛhwɛ na ɔmakyɛ ne pay no mu 750 no mienu ankosi ba bia ɛno ana na ɔgye enti Ghana no I say me hu ne me nka because ye was sika we nyina onko a wo yɛ hwan die adwuma nko na wo yɛ boro so obi hyɛ sapate ɔno na ɛdɔ ado a wodo no ema wo no siwo SIC siwo no wunye aduane di wani di a obewu sankofo no fertilizer ene ammonia ne hwan no de na moye hyehyɛ de ama mo so betima do na mo no opon usika no ade nyina obenya aduane adi enti Ghana na akwa ti sɛ yenya forosoro ho ye wa abamu ne ba niema nkitin ebe ma timamfo ye ho atoye no eno de yemfa ye ni hwe ho mpanifo e bo mu din kwakoye managing director kwaye CEO kwaye hwan no ho ne sika ni nyina no ekọ enti ebra so se ye behwe na ye sa ntutuye nyina ba hu se nana so wa hwe a article 71 office holders no ho kwa na manfo adwen wo sa nhihye aban ne ye na oditua na appointees no eka no honko na manfo adwen wo basa CEO no what is aban bi aba president bi aba what can asem ne da yen hwe ho am say ya dwen ne nko ho sa sika akase SIC CEO managing director which is 700 million and then and this be your SIC no die nkwa na wo ye wo ho die nkwa the last time me check here na VR boss ono so sa no je 70,000 sa o check a omu jisika kese oko GMPC MPA boss Ghana gas hwan for no sika omo jigo mboto mu no enye sika ketwa omu ehon na ye hwe o but san ko hwe PR for no human resource for no sika omo so je no omo nyina no sika omo je no enya sam ketwa o isika di nyina ho ene ewura ho ye wie kira na yakwa IMF na yakwa $3 billion na bosia na nam a ye je la sulala enso ye betima ye hihye ya sika ni nyina ye betima tete so it is 700 million na wo SIC mami order TV so yo oji so mo 100 million enso no na 100 million kra ne sen apam nti ye man 50 million enso no na ne kumi kra ne say de kumi kra ne say ai nana wo check ye no ne gym de odi be ko entertainment o ai ne na atade obehye clothing because teacher ni say yenya fa na adwuma na ye ka se bosom ye be ma o 2,500 a watade enkan ho o mpabo ankan ho baby abetena nkan ho o transport nkan ho o sika 2,500 no a na ade be bibia Ghana no am say ye yare o but Ghana no ya bi nya adwuma ye mama ne watchman nyina mami de ye hwe ne watchman ye 2,000 eso chen teacher ni original class garden boy house help ye 3,000 ayi de kumi kra ne entertainment no or the better rooftop entertainment entertainment ne kra na ye say
entertainment ni entertainment no yeah 7,000 7K monthly entertainment allowance 70 million bosome and bosome no so wo mu du mienu and 70 million Ghana no 2 mienu but nana on say ya dwen ko ho nipa dwen yanko Ghana for ya dwen yanko ho yes sorry ma me we amanso ne aban che na wono de ne so ebebe tu ho skanti na ne aban timi ache no odi we ba bonten say sa aban ne time nso ya aban be pam no a odi sika we nyina ansa na wa 90.7 FM chatwin ko ho kura nipa dwen yanko ho eno ne clothing na Gardner no so ji 2,000 security man eje 3,000 30 million where the house help eso ji 3,000 I reho some ne say security man na odi security no on for qualification bia na edi security no oje 3,000 obi awie university ekura degree oye adwuma oye teacher ni teacher for no na okire we ade no enye teacher ni bia na ne pay through 3,000 dabi nye teacher ni bia teacher ni na okire saa woman we ade no ono no eje 3 ebi kura je 2,000 na security je 3,000 because of baby o woni nti baby o hye ni nti na woje say sika no in fact the brass say say we say Ghana for eka article 71 kwa na yadwena na yadwen ko na esgracia no na hwan say sika we woje sika che MP sika say na MPJ woje say president MP for say woje V8 no V8 woje V8 eto fuel so e free 450 liters MP loan ne car no yetete no ni MP ni fuel no on the fuel on driver car on the house help on the tria unless ebia we a minister and we nya sa na mo nyina free ya dwen ho nko na ya dwen ko but sa na mo na kitikiti we nyina ya dwen ni ho oh the in America no nya wa mama nya SIC nko a o managing directors no bebre Senate Cocoa board Adoso bebre wa oje 250 ne PMMC for hwan dako nana yenya sa presentation na hwehwe yenyi ni mako ni hwehwe wo nyina pay na manfo hu sika etugo sika eko na no me ka cha wo say sika bebre fa baby a ke ya transi no mamu ya transi ne hwe ne mayi a IMF na ya ayeko no nyansa bi anim se betima katikati sika we ya betima tete so sika we a ye de maame ne de ka asem yi emra kwan so oje sai sika we a enye bone but se wa wo transi na bi sa ho say menko a ye de sai sika we mame na nipa do no sofa no morally no right mra kwan so de wo sefata ba won kwa na mra kwan ben so se emra nhwehwe ya twa to ho na me che se emra no a ya hwehwe ato so emra no se betima ya sa kire ebi na wo man fanto ho se owura Hackman kan se oba obema yatwam yatemu mienu oba ya hunu se dem wan ka bibia mfa ho eti president for no betimi do mo na esi fom even Hackman kra no e Cocoa board yo board chairman yo ono kra board chairman keke onye president ono bia board for no kra sika omoje no meeting ba ko a board meeting ba ko no omoje billions of cedis billions ya na edie board ba ko yenti ha ena togo afede ayene eka say omaman S Gracia no ye council of state member what the beko council of state member sika omoje oko meeting ba ko sika oje owie kire esan S Gracia because aban no na appoint wo mo ayi wo mo ntinu S Gracia na o so de beko sa sika nkiti we mu nyina me kwa me sika nkiti sa sika kakaka nyina ya de me individual o mo nyinkodi no se ye boa no a yenko IMF and then Trump say sa USA on my kwan me yen yes sika no bi enti we no me say ye kokojiji se ye behwe o ye da say kwame ana ye ho bonisa ade ba chehwe nana
Nkoranza Krodie ma Adea Akye obi 2 cities is a koko ye send 2 cities anamboa 3 is a 3 cities obi 3 cities or the beto koko ne anopa ya make say Eden 2 cities sani pano so na kosa light for aba sani baba wie na ma obi nya MCA okotuni banche eko kotiti ni nya do ade Nkoranza dwoma ye beji ni ticket no obi e de bosome ba ko je 700 million na da ya bi nya dwuma kwawe me da say mayenko ene yenko mo yiso na sankomo we ye be say apagya no da foforo ye be say apagya no da foforo pa because yenko bi amu oya enkomo bi amu oya pa well abedafo na tena say e be di nkomo ene ye bisa say eye say abranche a wo hye brase wode udwetire say obey meware no ti mede no gina yie mede no kosuku ama obenya adwuma ye obenya chief executive managing director na wono so age 700,000 bosome ibi na 700 million na ebe wiase na ababa a watimi ahwe nyame anima ka acha se nya wo class ne me waduane eso nam ne me o ne me sefata na wakeka nsem basa na odi agu ho na be ma di no phone sa na areho ku be ma onyare so nte apo asem so afere ubisa na ontumi nka na ehyehyehye ne ho sa ti anope ye bisa se sa hawo eda mema so na eku mema wo esuma se ye bisa se eye se obema bi a wahya brabo ase bi kura okura nyanko sa suku no bi enso no de ne mpena ko sa suku yi empena be wi o se mempel obi kura amfane de nko suku obi de ne de na be no wa bia adwuma wa bo container kese no de ama ababa wai tama ye bo container de no de da form boko ye be ma nya bo container man wie ya pe na wa fu ataban wa haida asiesie mu aye nema e de ama no ebe wi asa ono kura no bi kro da abusuan fie enso no ono haida Sompa FM e de ama be ma oba asiesie mu enema e wodam ho nyina no ono kura kwone dem ebi ni ho ye bisa se eyese obema udu dwetire ebe tam ompana oba wonya nware no na wo hwe ni mu se wo be ware no wo be tam ne se wodi na ekosuku wodi na gina yie na owie suku nya adwuma yo a wa ware no ana ebinum asama wo kan se eye se eye sa ebi se wo ye ni ya eye wana benya zo mfaso ebi nso se da bi eni kwan se eyo ne sa adwen no asai bebre na ye pese ye je abejafo adwen na ye ma wo so do de be kan ho ne fia dai ye be sua de ye be je achinya sua de na wadnam so ana ya nam so ama mo amakosa atebia no mu no mahunu kwan a mo be sa kira madwen ye nyina oba ma chibim ye jana mo de ye no ma na wa ba Sara ma che na pomu tresen yankopon adum debia o kan adum ne ahwe nti bibia ye fine na so akoye Friday say de bibia de na kwa mu Friday so de bibia betimi ase bibia ebetimi ase se o hwe se na system siti we ya na Friday a chana wo ma adwuma no pa ide bibia betimi ase right anyway asama daba maso nie eyese abranti a o sha abrabo ase na wo de wani ageji ababa wa bi se sa ababa we meware no bi kura na di nkoma ama na te ase enche munim ho kakra mo ho amunim no nti wugiri se eye se abrante ende ni dwetire ede ababa we ebetu suku mu amana nyanim di ahodo nyina na owia wa 90.7 FM ebiasi ama ababa wo ya wie aka akire bema no se nya ne class no nya ne tipen no nya ne seso eno na ama ye bisa se sa na emanti eye se bibisa ebetume akoso ana eno ne enkomo a ye di enano pe wana ekwa ama ye
Aba be say my ntie we. Na say we dey moduro. Asam no moduro. Eh is me see me that we say that topic here then na we be kan. Ba Adea Akye yaba na yaba. Right say o say yaba na yaba. Ai ne. Iti ye be chiatifo. Nkoranza man. Ena o mo hwe Facebook ena YouTube nyina e do mo ase. Setan bia be di pa na ya ware mu say wo be kasa na ba wo be si akasa okunu hu. Ba mo twempena no nipa na won kasa wo hu. Ye onye na ye say wo pem ma wo. Minji ni say wo betima apages ka koye sa de na ma. Ansa na be ma betu sa na mo na wo ne wa hu no wo ba no ho ansa na wo tu sa na mo no. Wo hu say o be wo ni bi kura no obre ne ho asema me. Nti me pagya na say en abrabo no kwa animu a obeye mi ya na be da bi na se bibi nko ya obeboa me nti anse na obetu sa na mo no na wo ne wa hu no oba no ho nti a wo ti me susu se ye na ye nhwe ne na emre ye modern way da ye wo ye be ma nko a na hwefie nti se be ma wo bi na me susu se da bibi betimi asi nti mi so me mpagya ba no na won so nko nanim na se da bi na se ma ye mra ana ba no so be den ebe dware mechi se mi nsa nu mechi obe dware mechi ama me nti na mi susu se ye ba na wo bisa se ebe du ba bi nu ba na be ka se won ye me class kakra matimi aka se ba na be ka sa no bia no wo reason ti a wo be ka sa won ye me class e bia wo say in fa school ye example nipa na ko school wa ko sua na ma bebre e bia me ko sua be no ma hu se papa ade we wo de to ha enye aduane we ye ni se enye sei nti me ne kakra minim no me de boa na ya brabo na ye da tumpon ba be ma on tesa wo ka won fi wonye be ma bi wo ho a ba ti mi ka che ne se onko school nsa sa na no ne be ma de because wo ma ya te ase se ansa na be ma na be hwe oba na che se wa hu bibi wo no nti se be ba no so nyanko sa na wa hu ena opene ye ebia na wa hunu no na wa kan be ma ne ye den onje be bi wo ho a nko aye ade because ase we aye kan no emema no de akoma pa ne adwempa ena ye sa de na de na me ka se be ma wo tu sa na oba no nya wie sukuu no a bi kura na sukuu na be ma de na kono no be ma no kura nyanko bi oba no nya wie sukuu na mpo in fact onwie mpo aka kakra ma wa hu se ba bia duri de what any school fees e di last awie no e ho de na wa sha ase nkrofo na sha ase no ende na wa hunu say na ende na ba no nim say a sha ase na won pe be ma no ba na na ewonya ntia evi say na ne me ka be si asem so say e bia me no to ha me nko school no bia wo hye boss 1 week ma ka jo say papa boss ba ko a wo hye no 1 week me mpe wo kra nya pomden ma nti jai ma ko sua de ma hu se sto ade a wo ye na no na wo ye ma ka ja se boss a wo hye no 1 week no papa ya mwa e fa wo a pomden ba still won ti ase nti ka se bre ma duru no a ma ko sua de hu se ade we enye na sto wo ye no e mwa me na boxer be ma wo hye boxer ba ko sika de eboa etumi boa ma otumi ko school nana etimi na wotena ho de a be ma boxer ba ko be mo hye boxer ba ko na wo so ba na ka kire wo se ade a we wu ye emwa na wo so unjai enti na o de na mo okay all right ende aba moment o enti nana yesa be ma be yesa wo de for you ma bebre su ko school ma na o ma ko hu nipa foforo hu se bra wo hu nipa foforo no na unya interest wo niema bi mu enti se wo ba fi na se wo nya donko ena school donko enti oba no ko school no ko hu do foforo bebre sa nete okwa ko hu nipa foforo ko hu enti abawa wo betu nua be ma fo se onfa ni dwetire nhwe ne mpana na bedru ba bi no possibility was a ban betuma ka che ne se nia me ko suku makwa ko hunu nti no wokura wonya meseso wonya mitipen baba ka se wonya me class wonya meseso de mu eya menua wo ma ye nkasa inde ye se woni mi sabe ma wo mpe na nde ye de bibi ye den ejuna so se bia se na ka se nipa na ye me class de adespa na mu eya ya kwan bia so abefa so agya bia no wagya ana bawa
And there were there only and not the Bia brother Cassa, what the Nipa Nasha no, no, but we say Nipa we or Babwami and our Mwami, now to say about Mamma be brave, no man, is I sissy be brave, Nana Masu, Masu, your Buame, Mamma, and yes, and a good walk up beyond one man I tie in tea, mana, by me, I'm a class in a mood. I used in Cassa. Medase, over. About what say or no dear, obetufo. Anase eye ohwe wo yira anka nya ne bone o yira na wompena ohwe wompena ka nya ne bone wonso ubegina he emema emfa edwetire nhwe ye mpena empeja no sede adaache obenya baabi agina no nso aba be so omu ana nana anope me da se echietiefo nyina o mojo so fie da dwumadie me gusu edidi nkomo na me bompa ye se be kan obi akoma no obe shada tam ne dwetire no oba be so asene esanse fie da bia no safo abi ehine pono bia ya bra hwehwe nana ubusa se me de me dwetire na metu minua be ma bi fo so mfa ne dwetire hwe ne mpana so ko tworo no mu a Joseph osi Mary asiwa na onhwe ni nsuo na onhohoro ne nema onsina taade na nso na obo na konhoma obo ya koduru baabi ehu se de Mary ya ba ya mpa wadu se ya wano sabre na eduru hɔ anka na edu se wano na Mary nyam because nyame kwan so no wonso wafuma wiya bibi ena nyame twe waso ama watua soka nti eno saa de wo de ne ba ko suku ama na nya na yeso onya e wo senkode mmoaba nanso awie de odi betua aka na ebete wakoma na mom 90.7 FM ababa wa no osi so mpotem ho no na ni da fom wonye basabasa wonye kekaw wonimade na ni bere adwumayo wo boa no na wonya baabi papa ejina emfaso no ankan wa kan wasefo okra right se wo hwe wo mpana na wabedi yi abeboa wo na sha se na fa pen kokon nketenkete ne bi yen chacha enti fa pen kokon nketenkete mpo yen ana se fa pe biribiton Samfie miensa nan na nko obedi a obetimi enya ne wo hwehwe nyina no enuru ho na saa de kro na wo ye na nam se wakoso aye ntino no na wabenyini wom na mfaso nso abaso se onne bibia ye na wo mwa bi de boa no asabre no obetimi afa na adwuma mama wonya bibia di eno ebetena hoda eno nso wunwinwi esanse biribi da akire na mom se dwetire ne nyina wo de invest wo ne mu adan se wo mpana no sane sikana sabio entiminto box enti wo sha box aba ko 1 week emu hyewa se ate center table so na eda so hyew fifire ti usi utiase ya wankasa te se etwa bredi e chenamonia ebetimi ahwe obi suku ebewie no akere se wo ye fifie nya o class no eno eti akoma na ekum sunsum nyame ampata ema unya adwene mo papa emo mpaipa kura nta akire ebewie na emmoa waboa no kura no asanso aba beji egu because wagigi wadi enti wunhyira no ebeye no me ebeye duabo enti bo nse ka wabo no nyina na ebesan ase kwa nemum se eye wo yire dia aba waka se ansa na be ma beboa wo se ne mpana no na ewo die wahunu anadie wahu wo no ho anadie wonim ntira se ye wo awo de ade a ene ye hode wo bo ho ka enye hu sa baba wona sisu no wa ma na ntimi ensisu anwie anye ne ho ade no wanyem no eno sa ade pasi adwan nti utua na wakasa enye ne wo class ne no a right sabio dia twa na pe na ahoma eso ne kon na momentu fo se fo asika hwe wo mpana o yere de obetime de ahwe no na waya akono ye wa dia animonya na ebi kan na mpana wo kan wie na o kyena obetime agya ho de ende nana mintu obi biafo
sɛ wɔmfa ne dwetire nkɔnkɔ hwɛ saafoɔ no ɛno nyinaa nna nkyɛn hwɛ Adam and Eve ɔmo yɛ dɛn Adam de da Eve fam saa mmerɛ Nyame de ahyɛ Adam nsa kora Eve nti ɔdane to fam sɛdeɛ Eve ani bɛgyea mo ne ho sɛ ɔdɔ no awu right nanso ewie no deɛ na ɔde tua ne ka ɔde deɛ na tua ne ka okodi aduaba na Nyame si maye ni no odi wie yɛ nso no koraa no wan meye bibi a ɛkyerɛ sɛ wanu ne ho a ɛbɛma Adam koraa nso asu akyerɛ Nyame hu ne mmɔbɔ na bi a wɔde akyɛ no de mmara bi ato ne ho wɔsan dɔdɔ no mani di bi because waka kyerɛ me sɛ yɛ wuduro no madidi a ɛne me nkwa me ngu wo nso ɛsɛ owu bi wɔfɔ so ya ma Adam di yampa nanso bra Nyame de hyɛ Adam nsa no wɔka ne pefe sɛ wedeɛ Nyame de mmara to ho sɛ yɛtumi di ne nyina wedeɛ ma yɛ ni wanhyɛ ɔba na mene ni nanso ɔba ne di yɛ no ɔbɔ ano mane di nti nana me deɛ mpena sempa yi hɔ deɛ ɛnsa sɛ bɛɛma ɛde sika kora ɛboa wo mpena ɛma unya baabi gyina wɔ abrabɔ fa hyɛ wɔ adwuma mu na nyini saa de no wo bɛyɛ deɛ fa hyɛ wɔ adwuma mu na adwuma ne nyini na watumi ahwɛ mpena no esan sɛ wɔ ho a na wo ware a watumi ahwɛ no wo ware a watumi ahwɛ no wonderful esan sɛ wɔ ho a ɛna wo nkyɛn tene de meda ase kwai mame ntie wo nso abawa se ɛnyɛ mfomsoɔ sɛ wode sika bɛhwɛ wo mpena ɔfa se daabi ɛyɛ mfomsoɔ fa hwɛ wankasa wo ho fa hwɛ w'adwuma mu na enyina watumi ahwɛ wo yere mame ntie wo nso mfiri ha no nana ayi yebu baby sɛ wode besi ọba si wade faito aponche na yen no nti wode ebehwe nyina tie sompa nka fato aponche na yen no aware kra utimu a nana de me meka ne say uti aware mu kra sometimes say me yire ne me ma mpacho utie mi na wawade kra aya hwew ho so bi wo so hwew ho enya se meyere ne mema na de bia meyere ne mema obi wo ha mebere meyere ne mema mpacho wo so hwew ho bi ukodwom na wo koto ade abere wo ba tobi so hye to so tobi hye wo ukodwom na wo ko na wo koto bia wo hu ade bi na to abere wo yera na wo so tikanto wo de ansa o tobi abere wo yere efise aware ase kura no se woye wadwen se na bibia na me yiro o ma were ne ye shepa one day obija wako one day obija wako wo de na me yire na me ma wo sore a na wafa afuom atare wafa sekan na me kɔ afuom de bia ɔte afuom na wo yiri tifie na oba na shepa wo ye afuom de bia wo de o more life na wo akuku afuom de bia wo de atare ba ko afuom nkwana me se one day oba no beja wakɔ eninti wo ya brantie ti se system mu na wasi so na wo mpena mpacho wadawroma system ti asem ni ye sikanu a wo de hwe o yire a wo de hwe o mpena no mpacho se one city na obeyi a wo so yi one city fa hwe ho menya mistake da sa wo hwe oba school adwuma sua kura sika nhya da nkom kese kura no menya mistake owo maame wo papa mane maame ne papa mfa no kotum menya mistake da asiesie enem mereme ye wo yi de abrante bia wo tie me bia menya mistake kura madam fubi no oko Kebas University of Cape Coast abayiwa ketwa okofa ne free ekurase no mo be obi be ma no 15 na abaye no 13 na okofa no e free ekurase de ne ba kumase enkura bere mu ena omo wone ne che o se abaye no ye good di wo hwe no na kakran owie SHS kakran no de ne call Kevas and kakran okodu school mo level 1 level 2 level 300 level 100 level 200 level 300 na abaya na started sources abaya
onimini ni krom say abaya no ana akwala no ye good chese ono obetimi okofa no foforo ba no o say o start say o SHS no obi kan say na o gay na say o say me nsakura me de be hyejam edi abaya ya dance amu dance ama no say obi oye good ojini di ni bibia o start level 100 level 200 level 300 na fa ya abaya ya start say o sesa ofiri school no ba kanenu a nanka owo fie oko school level 100 level 200 owo fie a onim sa abaya wo fie no afedru baby ofiri school mo ba na me kosra madamfo na si say wanya adamfo so me ne wo school mu me kosra madamfo afewi akire no na abayiwa no a ana akola no okofa ne free ni kuro mu ba kuma so no abetre kuma si nti ode kofa ne ba ye no na afi o mpana no 94 na we ho sem ni say e she be ma no 90.7 FM pa den ama make say okum ge no owo ge ne se kan because nkrofo bebre sofa wo saade we me say okumu no oma be ma no ye ha chese eduru mire bi kra no ono kan se onyawu ko obewu adan a o se ge no nti onyawu obewu because heka wabo investment a waye wo ge no ho no enko di bie adwuma bi kra no a kan faso abaso ama no eninti nana saade ne de wo ye be ma system wo bi wo oba ba you are na men nye didie bia wonu se ene wo ko to adwuma ma na de ko fa no wo ye good nti obeye good akwa wiye nipa adwen 6 seconds especially ma ekutana na okai oba bia ekutano a ene okai but efiri ne nsa sisie ya na se emfiri ne nsa okutane sisie ya ade no ene ne kutano wo free aha okoba bi foforo because enkuta ne biem na ne were fi ama subaya no enti ama nyina menyim ba twenia oba bia he dabi afia oba bia ade kuta ne sisie he ma men kan se menkyerɛ wo se onim se ma pa japade pa oba bia se ekuta no wo de ama no sisie ya o kai pa but ade ne nkuta ne biem a ne were fi eninti ubeye ne papa sen akosi nanka wo no wo ba akohoma woman 50 cities sa onfan didwa onfan kotonam okona nkwase na nkwase fo ho na okokoto Daddy Brown wo ho no otone nam 20 cities de Daddy Brown betwa ato no so no ode che no ode to no so keke no eno na dwen wo so e chen akohoma na ode ama no de okokoto no 20 cities ndie be wi ase na otwempana ho no na ko na nkwase wo kore omu mpana no ma hodo Daddy Brown be dia dance ye wo wa ko ho na bonani so but de kakra na wutwa to so ama no enne na kai se wat ya se eninti ye be sire se wo ya brantie wosisu a sa mistake we kura de memfa hu ko wrom kura da adwuma sua school kura de mempesa mete wo hwe oba school wo bodam wo bra wan kasa won ko school wo dwi nyaduma nana wa ko school kura ara menhwe school wa kura wa ko bi kura menhwe oba menhwe school menhwe school mfane nkoto adwam mane maame ne papa hwe no enkakra ne no no moti wo montena se kakra wo betima aye ne de menka se menhwe no kura ba kakra wo no fa boa no ba se wo de ne koto adwam responsibilities ni nyina wo de ato ho so ena me kwa adwuma me master say ana me ko school yesi me fa say mra yesi me ntua say mpacho ka che ne say onko ne maame ne papa ho se owo awofo wo ho a ana oni awofo e den a obi a obehwe no mane nko na eho na onko hwe no kakra na wo no fa hwe wo ho ana maka no se wo aware ya se kura no aware ya kura wo ware no menye wadwen se na me yire ne me ma me yire na me ma wo de tena that one day we re no kura wa yere ho ade nko bedwane agya hwe wo bi fasika no hwe wo foto atare fa hye okay wo bi ne bo life no so bo life ni bi anhwe ya we re no na ma no de life a no wo bo ko da ko bi ba ko hu no enam se hwe kroma minim abrantie bi a osore a hono de na dwumam magazine o ye adwuma no ani he no osore no pa no so pa oba Sunday ni Saturday obenya free kakra no kra no osore no te ho
omo life o ono de bia sebi ne ho ayi wakinjia no na de bia ono ye e na oba ne de life a na ne de obo ne ade woni ma reho sem oba no sisi okwa adwuma me pese me bo me pese me bo adwuma no me bo a nipa na ya nipa be hunu de man mo okwa adwuma ma o mafi na okodi nkomo wo baby say ne nanfofo se ne kunu emo life de bia on de working gia no ane hye no okugia na no hye nti sometimes no kwa na ofere ne nanfofo kasa na ofere nti no on pese amanfo kra be hu se ne kunu no oba waware be ma waware oba wo ti asem woka nti mesre pa se uyo be ma patu trimu den na wonu ama no wonu ama na omo no omo de ohwe omo anyi ya na enti odi ugina so se obema bia hwe no wanye sa mistake no na sa mistake ni kra de wo ye bi kra why wo kra sa be ma no kra no minim ne me kan kire me da se mesen aba ho biem afia enkomo ne da ba maso ma minti efi se despa mo ye ma na yedi sa nkomo we emma bebre ama mema bebre nsasi fom wo sa asem ho emma bebre ama mema bebre sunsum awu enso mo te ase emma bebre ama emema bebre ne wo ma ye nkwase adwuma sebe enam sa asem we enti ya pese di nkomo na wona sa asem we aye ekun wo mo sunsum no wo mo hunu se wo manya kamafo enti wo mo tu bi agu na afi wo ma ye free no matima shabra bona se foforo e de afiri ba bi a wo mo aduru yi eyese obema de ne sika behwe ne mpana suku eyese bema de ne sika de ne mpana beto adwumam afa ne ho kanyina kwakosi awiye ifi sempen bebre no mema ne de akoma pa ya de we ya ebe wie na oba na beka se nye utipen ne me ware we nyeye me ye o se ya yese mama ntie wa no pai odi dwai na ebe fa kwan ya we so achia wo mu nyina na asem we obi besie asem no tough enye yiketo akra ne da paso ye papa mu na me de to me de bema se o hwe oba se bia wa fa na to adwuma na se school a nanka enye bone nenso the way a wo beye ne beye bone nana ye fan say wo ye kuani na wakofa obi na wo de na akoto school mu oba ono na akọ school mu akosua nimdie foforo nti wono na oba ombu bio nti ba wo wakọ school ena ansa na wo behwe oba school anasa odin beto adwuma hwese wo watara hono ebia wo wawie nursing training na wo ye nurse ba oba na wafa no no afa na wo all be start nursing no eno no de eye fine ba wo no wonsi school dem da na wakofa oba na wa ma ono no moma akọ school wo kwa akosua nimdie foforo na aba nti wono ni nimdie na wo kosua aba no wo de na wo dada no enye ne class ene wo de no nti class na ye ka no ono no wakosua bibi foforo afiri baabi na de bawo nti wo no wo ye kuani ekuaye no adwene na wo wutirim ono nso akọ school makosua school de aba nti mifa wakosua ba nti enya de ebetimi afa nti eye da na ekoye o class nti wo ye bema na se wo ne oba ate na se wo hunu se eye wo pe oba no waboa de we ya wusi dono no obeboa no anasa ode ne bekọ school anana me advice am de be ma ne say hunu se ansa na wodi nipa de bekọ school no wo no se nursing training na wodi na kwa hunu se wo ye nurse ni se teacher training na wodi na kwa hunu se wo ye teacher ni wo no wo ye wadwuma dada na wo pese wono no etimi eto aso beto ba wo no wonko school da enye da mistake ne se na me nko school da me pese me ge no ko school benya da bi eno de a big mistake pa but se wo no wako school nana eno kra no afia me ntwa no eno kra no ye se wa ware di pa no ebi wo ha nipa bi wo ha won ware no but trust na wo ni mu no afia se wugidi ye pa se obema ubetu nua be ma afo
Same pana one no twe any 100% sure so obe ware no oba no beti ase so obe ware sa be ma no nana tu ansa na be ma be ye sa no na trust wo oba ni mu no nana na wo ni trust wo oba mu a menene na ye de wo ni na tena wo trust no wo nim say asumasi wo na me ka say wo no wo ye kuani a enkofo oba say me trust no me ma na ko school edi enti na emma nya wasam na ye kan ba ye kan general emma chere ye de na emma ka say wonya me class wonya me we de na be ma oba be ma bi anya akoma pa say me do be ko suku ampo a me mpo bi a me nko bi me do be ko be ma no be titiri mo do ma hwe ni nyina wie na oba no be wie be hwe be ma nanim aka che ne say wonya me class nana ade we ye simple kama na one wo te a onya mfa ne nko school no na one wo class pe na mo ye bibia bom one wo nete otewase wo ye kuani wo kwa afuo ma wodi wachi wo ye ebia wo ye fitani wo kwa otimi ba ho no mo be ye se ba sisi ya no wahu se da bi me pese me ma no kwa animu nti ko school na wo de ma ko school na se wo da so ye kua adwuma na me ba se me ma ko sua ade foforo abo enti no wo class na wo ne me class no difference abam enti se sade ya na me sa wo se wonya nko onfa no nko na mo nyina ye class ba ko ode no ko ba ye no oba na hunu se class na be se santi no obekọ akọpọ class foforo na wakọ akọgina eno nti na ye bi se sade ya me do be kwa ba na class be se santie me mfa wo emma no na ya advisable say na me ka say baby a wunduru ye no emma opena na say obi a wo be hwe emma ne ntera ho say bia wo nya usi na say wo waduru ho kora mpo a se sika na wo be spende nti wo spende we na unya mfa so ho a ehia so be spende se na waduru ho no ma say bia me ye teacher ni na me de wakọ teacher training na wawia wontimi nka say me nya class because me no matara ho no ma me ye adwuma dada nti wontimi nka ana say me ye nurse ni na me de wakọ nurse training afa na wo wawie obeda ka chem say me nya class me matara ho me ye adwuma enti no ansa na wo be feda oba no say oba we de me gini di ntiba me nto ano so no hunu say wo no wanya baby agina o ye kua adwuma enkofa oba say me de ne ko school ene ye to asase no ono so nya na adwuma na eya abeye class na mu ina ma ye pepepe e ma oba no be san ho okay ness wo se ono so nko ness no me ye pepepe Oso ONS o. Oso ono nko school. No nso mayonnaise na monye pepe. Maye pepepe. Onim se tama na oko school no. Okohia nkofo bi kura ho ha. Okohia teacher fo no bi. Teacher fo no o makọ manim. Ebia oko school no at the same school na ebi mu kura no eye omo oye doctor okohia doctor fo no bi ho. Nti ho na numa no okai. Na ko you imagine say oba sebio omo akosu akuma no oye boni ayo eno na eyo omusuban no asa akoda akosu akuma no bibie ni ho betima editete hu se bita mo ho na ayi oko hanti wabesan aba me hanti ni mehuda sa na omche omo ye boni aye meda se mayenkwa ahoma no so nanadwoa Johnny yere wa ahoma no so na wachire o hwe na daachen wabeware no but mayene na nadwoa nwi na maba. Good morning. Hello, good morning, Nana. Hello. Oh ye. Mpocho nyame adum hu ye pa na mesia gogo so wo nyina na obi a o say Sompa 90.7. Yo. Mayenti we. Yo, Nana, I'm for the mass of America there na should not circumstance being opportunity come or bad or to go to a room another or the local school no only now what bravo the matter no what bravo today obi dia be oye the matter bia ohun there one koye da or one farmer into no it's in the being a friend I was in there a best as a barco school another I didn't go to mama. Meso dan keja malampo
me a testimony to that. It's Mamma Yamumba was on work or ban of Hannan, no one in Yardin. Mamma Benny Bia and two needs of the other Baluko school. And I didn't go to a gym because at the end of the disappointment, no Benya. The unfabricated has to be a body to Nayadolo fan to one and ever. Not the India the Madden. Right. Yet I say, I know they are or they ever. Brother, Maminti, once or once, and I acquire human, so my friend for a bum. Nana meda sipi wa konya odi ama me na ye bechia na nanu atena konya ya chia so for fan club for nimpanim for mo mutie nyina echi obibi right so far no tun se sompa nyame adom ye fradum ko adum pa na ye kan ye show mo nkran se ye be fradum akwa adum pa into mo nko so no mo ni djuma se de ne ko na cameras no right nana yes sir debate na question mabole debate na so what dem ho na mana abo mo na sa say na mewura de omba de omni be wie o dem ma ko bi o de ade na no e lawyer ni anka obobu amanfo ko the omni say I say generation we want to eat our cake and still have it anything I say ya kofa niam ba ade ne ya ba kofa ba no ya enim se responsibilities enim se consequences wo ho ya de ya kofa internet se obekwa na obia bi internet na no woteso Jesus mabam ya bone fe no se internet na wo loss o sa no emre wo ho no se che wa ho o kai se Facebook gateminiam bi kasa ya mo kasa asi se ye wo era na gateminiam bi kasa ya mo kasa asi se ye wo era na ware oba wo de ne kwotena sebi atroni na one ne dofu na ne ndokoko no sa era no mu ne ye wone that is me challenge na no era wo ye wo mu nye era ye ware first na adakotena atroni ana sa hwira de ndokoko no dabi unfortunately ana say unconsciously no ye ready maami a wo ye SIC for no mo manage ye no hwe oba basia na eniyama edananim na so obana say all this pedigree now be so tweeting is 1950 and 1960 you ba there's a one baby yedru now no nheda ntiase so what yes nti you see who system na ewom say niema dane right two so ba wo hwe ni school na wo hwe ni school no die medical kanana Bible was a ibi or can scripture will say if the foundation is destroyed what would the righteous do then the cast and generation you know okoshi oba bia no akwa akofa me de kwatem hot so e de bom e de no akwaye ti so no komu wie pro be gira ma me da so o agene obi se penti azase da okọ ho titenia mana na omo ye no ze da bia nka che over say transition ya anyi ni yie senke ye transition ni ya titenia be ye class o yare on abusuam on busuam no class sen ye wonnia ma na ye cheke ene mo ncheke saa na akofa wie na afa so ko wie ara ko nyese nya broken ya dunya broken di ai wanya broken ya na ga na mo nti ye hwe generation na yewum no time na yewum no oba be na akofa no na akofa ba we invest no mu na anya ndai that ye ka group no nti group asiana ofo ba wo na o raising it to certain level and yes be na ko to school mu keke o sometimes you weaponize e mema no wo sa akoma pa no so ofo ba na obehwe obegurumi obeye de awo kan nyina de ama no bampempi no dodo ka bia mu no e ma dodo no nya saa de no nyina wie pe afi na no be kire be ma na sese eno ntimi ntumi ne wontena eno na ama ye bisa se die ntino ka so ntumi ne ntena efise ne tebia sesa ono ba ne tebia na wo be ma na wo de otebia sesa aha nti na ye bisa se aduma wura se ono de ofo se be ma menye sa obeye sa na ese wo ye oye chen oba no there is no way say oba for oba university bibia woni enye school nko an ye de obi ko obi on ma ko mo boy che school what are you talking about yes and so tell bi kura uja na wo je wade onye it depends on at the pro no na ye bisa say yese enei obema ebeje ne ho asi ho say oba wo nware no ebia wo expectation na wo ani so say wunya obeware no enti no
was a bema invest ba no ho ne ba na education mu na me say so di no school one for na school unya ko for ba you will invest in the lady when the na school no ntina why you so conscious no and I make say there are things that we do that is more than school ayene no ubedi bi Admira empra bi oba ko homa wu empra ko homa no nya de edi o Admira o bi ne media agro your wig back where to school fees to relax a levels realms meba the America was America na meba be gina okay Admira ade ma owie na wabam okay Dabi o di ni ko school said the order con tie o di ni ko school okay o dey my brother we brother into wo point and saying say oh mami we ya kama ti the America na say investment wo mamu de na whether we like it or yes mema na be now said the can said you know there's nothing wrong and you po be maybe or be frɛ hwɛ me ye na we investment in ye dada ye be ye no be dey say school no ade aye more formal you can calculate nti no dey wadwene ye dey wo so to invest to me say so invest wo so mu okay when na me catch say advisable kwa say obema be fa sa responsibility oba wonya nware no say o invest no no akasa ne maame ne papa no bu abesi agro ni maame ne papa so what you say oni maame ne papa na wo ni ofa ono na wo kan oni ofa wo ofa no say na abehwe school so forget about that one okay when the need advisable say yes emema emrantie Aisha Brabo ase ye de edwetire ebe sponsor ma What did you make actually we? Me say, umpo investment one way or the other obey. And this time you school. And you say baba to wanimu a. Oba na wo kwafa no wadwene mu no nu oba kra wo ne nam. Okay. Say onye obi a ye ne tena sa aware a the red flags ni nyina aba na ye yani. Me da say ye yi yani ente ha no wo say ye ma yani kɔ Emma no ho mama nkwa abawa hansa abawa quick one system to awo to be what here we are ba what the pie the breno ba what the pie breno okay iti maya so ye na make say minimum obi so anana ba no wa kɔ school adru akiri so ne kunu wo fom so na o mote wo hunu problem bia wo nte hwe okay nsi wo ho say awade no ni awawaren de o bɔ ne ho ka ho no problem ne ho but ye hwe say empele no say as wo de ne ko school no nurse no ne be ye mfa so ma wo de ye de obeje aha ene de obeje mema no beje but mema no de akoma pa de but we ase no na I say nana mema mo kwa mema mo kon kan to so che mema mo kwa mama mo okay me da say ma ye wo ava mama ntio aye rade adwura pa over mama ntio prince okay okay right ma yenko of mama nkwa ahoma ne so emra manager bojebo ewa ahoma ne so o se opese o kan bitum de aye kan good morning yeah manager wadama baby aye di nkomo na duru ni ye bisa se eye se obema branch e wu hye brase udu dwetire behwe bema oba school na ba be wi aka tro se nya ne class ne obi amba dwetire obi yo nana na da atia no pay na mentia ebejafo na mentia obi dia o tie Sompa 90.7 na ahwefo a ehwe no wo Facebook ni YouTube na question na great very day akra so oba dem ma edin teacher ehwe oba school and I say what the boy no na ha say all the program bi ma Samerna Acheampong achwa wa ha ama so no die so akọ boy ya ofes kan ni pa no anku sani ni pa no esitie ansa da wona ni besna wona natna ana aboye distinction ya so no
there are preference so it can be some type of obana when any more. So the young fan say all things being equal. What can you obana? Every so ban is good. I said with me and Amadaria Wari. Right. The Ocean school and I said who invest with the one. You when you be in the room. Now, I say. I say, Dana, like I think I'm for iron. I have said, Mama Casano, say a druid, yeah. I am not FM. I just say, and I want you say. You say, I sound for something I think I make a piano. I don't put my brown glasses. But I never said I woman. And I answer, I know. What's about woman? One of what is what Captain of Mostrasia, Catuania, the Adinano. Every group, you know, and you send me an our car. Right. But them men are not here. They could show baby school, and I say, yeah. If the young can be a cat on now, now that. Then just like Nipano, who say, that I can't say, Utukanya, a million. The 50 and fans will not abandon it to stay. Much one about in so in the school. If I want here, one more work on a school or quack different kinds of people. If you also quack share near my degree every Nipano. And this any part every year, every now. And you tell me, or better, and then a class, no, some while quack young. I want to know now, Nkoranza and a graduate. You can say, my bad, and I tell our fruit, which is so. None no more woman, no more night, no more, no more that. Right. I get Barbano coach, you know. Well, come say, oh, and I graduate crown and yet, to see the or no, but the or that prefer. Ebianka later by bear 5, a 10 million. Also, bear man, who crowd winning. It also now to that them also prefer as a Soviet and best of 7 and 8, 9. Unfortunately, say, Obana Kwakusha said, if you are not a Pabata, you will say, maybe I don't know a lot of issues. And I want to see about him with the end when you say a behana pudding. You see 1 year, 1 year, and I will be man so open several you see. Until Comasa led the one, and a baby say, oh, crown, one class because never ring on case well. But when you mean my crop, you said, my car don't mean this one. So, I wanted you. But I don't baby Diana Joa, anyhow, the Bramity, and you're certainly the true hopeful. And as you say, you know, about nothing come. Okay. This young to watch here. I brought man, nothing can your own suggestion. And I think you should be back. Nothing can shoot it to get dear to one and get up about a man upon the hill. Then I'm here, the man of trouble. Then I'm show. You should be the officer. What can be on I said, the officer will be on. Okay. And tell you then. Right. So, that means no two man also for saying. So the truth is to start. Who didn't also know any to tell because and not the 1 year is that the baby actually breaking out. And when school, nothing. That's a month maybe. And now I say, all right. For our fraud, say, put this couple there who nothing swan to a phone any year. That's what the same money as it. Yeah, that's a baby. No, the other back home 0598994994. Good morning. Hello, good morning. Good morning. Would anybody be a Casafi? Nana, it has my intuition of pay. The Mabigafuni, the so we have a number of starting on flow. You're not let me see near the Mujem. The one part will be a one Chamala, 1 o'clock, Alabama, 30 and 20 in the USA. Ya come what the Macacao Banner.
So when Yana, I could go back. And the Bama didn't know what a million and to say Bama, we all just say, who shall wear school? And I would have killed them. So who go Bama or push down, but not to do one. Who's a home and the woman you got out of and not a Japan. Maybe some cost will not go be our city on a demonstration anything. Over there, about the Zapala, so Jaria, the Susan one will get it. And Mark, yeah, I see my brain, and I know the other way. Good morning. Hello, good morning. Fine morning. Would anybody be a Casafi? Owoahene Alaji, that's my brain. Come away, my entire way. Owoahene say that my show. It was school, my dad said, so what did I do to say? Oh, can I manage? No, I want to know. I have a corner. Okay. Yes. They say, I want you bring young component here. I want you. At that, then I know the banking. Young car said, then I show fast. I said, oh, I don't know. No, but I will say 90.7. Yeah. I said, no more with you. No, we said, who's the number that we I don't know, I don't know what to change. Who could do school with everyone? If you are now to board, but what better one than you are the best of the energy. One kind of Tiana. Oh, himself. Tell you, I didn't think and tap into what he said. I didn't think, oh, one of no other one in the and I walk with this school book. Let them assist to the new chair. It's about that kind of thing. The time they are calling a woman to for sourcing. Yeah, that's a brain. 0598 994 Good morning. Good morning. Would anybody be a Casafi? But from the Mohammed, Mr. Nkoranza. May I say, Ira, into you? Papa, my chair, not in chair, you may so. No customer woman say, I'm penning for sale, see a woman and save your life as a man. Now, no customer woman say, and no more system are you woman. Not them, my uncle Paya, the one I will send a Juma and after working at square. What's it with the Chicago show where you have a work with your hairdresser and I say Taylor? And I say what the name school. Oba Otino Hokrano Shinu. Now didn't go resicum. And to where you see the educations from Pama de Maya Rantiene, Memma, your own Kranzamani surrounded in our day. Yen ya catch your coat according to your size. And when you focus asking ya, not a mudo. Right. And they are put to my Bema so this is cover show bad yet. I don't know if I'm yeah, that's 0598994994. Good morning. Morning. Good day, baby. Kasafi. Do you want to get a film? May I say my interview? You were sure birds could be a car top on check what here in the Kurata pass also. Okay. Right. Yeah, that's me. Good morning. Good morning. Good day, baby. Kasafi. May I say also for my interview? It's not that many players I do. And the crown of water. To be what year and 9 years, but the money is much own up the one. Our end country. Maybe I think you know, the 95 years and nation. Remember, we one yet will be our better time of time and watch around. Yeah, that's me. 0598994994. 0502057003. Good morning. Hello. Good morning. May I say my interview? What the no ko suku na se would owie suku a wa ware no odu dwetire nyame ato nsema ma onya dwetire kakra de be hwe wo ho no se o de hwe oba no owie suku a wa ware no
Eyesa brantia o sisuo ebedi sa adwuman 0598994994 ubetimi aba na wachira wade 0502057003 na wawuram. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Udeni baby akasafi. Mekaza frusianso. Meda say my enti omira. Pasho. Emu program na mpase mboso. Oh so dada mira. I come I can now. My mother say amokuya. Amokuya ko bia fuma na wakotutu. Nkate na wakosisi wurum. Antumkema juma de nyina mokuya juma na ya so ko ya ba sa na se obu pasi ya mama na ya ya ayo mokuma juma na mema nyina ma so de mo pan ko se bopa ko se bo de ya odi tasira ontini nya o ne to paso yo tenya ni pa nyina na se ma mo pa bia on kosku no kunu kosku so wa kosku vie grijo so no kunu onena tio okay. Yenso ye da se bebre no de ade be chia fiansofo nyina aha ye Sompa betima hwe program no e o Facebook Sompa 90.7 FM YouTube no e Sompa TV ubetima hwe program no ho enom e bisa se ye se obema wode ni sika be hwe oba amana ko suku awie se daache owie a waware no e ho nkomo na ye dre uwramu a yabe fa de aka ho ba bia yedre no yabe rape up e wanje adwuma ma memfa wasema edi awiesi ma baako 90.7 FM as sere kra kakra any saying ohun say ena medin kankan no say oba de even nye school nko an aya amanfo adwen nyina ne say school nko an adwuma sua kra no oba no ono no ko nipa different no enti no so obafia wono de oye manu kra ye kitwe right oko school no be drive no ode ba school obi yusuka na wa ba be pena o ba ye no bicycle kra woni bi wo say enti no ena ye kan no nsa frefo ni nyina no ebi kra ho anse mo kan kra no ohye obi kra se bayro gugo alaji bayro gugo say oye sa oye so what I say intino memo system wo dem do why examples me no be because wo na wo ti here wo ya branch e wasi so unya ware ye careful na me so wa ware oba no dia me din kan eno kra no say dangerous eno kra no e dangerous but eno kra de wo dem fa ne say ye kakra because wa ware ni didi what they call school and now the nation juma be consider a man a woman na se unware no uyi nipa 100 si wo Nkoranza ha emu ba ko pe one only one and now the be call school and now be sua juma obeye ba be ware kwa me da se mayemfa we ni awie wo ha. Good morning. Good morning Nana. Yes sir. Udin ni baby akasa free. Yeah, Nana my interview. Okay. My interview no pay. Kakra me kan say. Let me find na wa me to Ghana ni. Ba say. On political show ba. Na oye school a. Na wa se. Ko ya me na ko kan e school sa. Tite. Oba ngata. Wo discussion na. Obeko school no kwa ko sia be ma bi ni etedi bi wona mo tele wo ana se ho se na swag e wo so no tele wo na abrabo mu no ba bi abedru bia no e wo esu ni pa obesia ya te ta de na te nti wo je chese no na afofo no wo ko ese san fo mo nya hwe nti me dem ntu bi afota me da ase yen se da ase bebre yen fo freduma de nsi na adwuma fo wanu si na me ko brother na yen pon yeah me rap up no on say oba de una bema bepew so what yes una emema bepew enti omo
Peosa no na wadwen no kra sesa school mu ko di be 3 months e mema na rush omo rush afi wo kra no bedu baby no na wabre mi njemu e so what you say endi ono kra no sabio wo kra no onya nko school kra ono ne te Nkoranza no o boys be mienu miensa kra san kan ho na wasan ja ho san ko na sa say kra my brother mana dwen enhunu say enem ma sem na yeka tetene de atwam enem ma sem na yeka sisi ndi ono o examples bi say ena oba no say uhunu ni suban ansan wakọ akofre no akọ ne pa na bibienza mama example oba ma na say bi omo wo Nkoranza ne de say hono de life bi anhye de ni ho onim hwe uhunu wo Nkoranza wo na akofa no wo de fa ne betena kro ma na hwe ade ono be show pa mo say me da se bebre adwuma no de brother mama nti say ya na de wona ni no te Nkoranza wo ni hwe wana ka kire o and obi enu wo ni hwe the kind of thing they watch onya access ntia na meka say one the yeka nana ade na yeka nyina say to say me de abawe ko school na chinchina ama ware no don't do that. Okay, there are people you help uno mu ni any connection bia na we wabo amafo ebri financially anye bibia ntina aboa omo nti say wo the same thing money bi boa oba also eyi so be ware na nye problem but to say me de ni ko school na machese say na boje ka no da sore me enye say na me ya ma ware ode yes ade and you don't do that men fan say utirim but investment in the omumpo aduma wura wo ye ansa no obe ware obe ya wo kura uhunu na de otimi calculating ya na ye wo ya no two in relationship bi atimi si obu anfa ni ko school ba mwetimi ajai sebe moni mu ahware kura timi gu se what ya say ndi sa wa kuma na de akwose adiem me de me dwetire me de me maami gold me de hwan e ko hwe obi na chinchina ma ware de onye toy nyame kura wo ye no wanye ye sa nti so opese ebo akuma mu se wo sa obu anipa na wo beti na me guys me wife even as at now semi ye investment wo ni mu eno ko school by no one ware me kra I will be okay because the kind of assist and more the aboa ni the osia no me ya de ma no kra na e manage se me ya de ama no so you don't na me ka tell you say adwuma say said ya wo tie no sa na na unya wo so ba o nti say wo so check ho okay sometimes you think you're okay but wo so ba na sometimes ya unya nti say wo bi say ni ma bi ko ya correct no na se be ya kan o mu ani da ho a e de e betia B2 de but ending B2 say ye nyina na wanyini say so wakwa brodo mu ni nipa bebre sign wo ye no hu difference say obiara say de university and say de kan de mesrew sa de me nkwa say chinchina me jetire me de meti me de me hwene me bo adwuma na kuta truck say de ko he oba na me wi ama ware no ene bi ni ho Ababa what's the media we na ya mass media we ya question ya tie course be me ma dodo na ne free se na omu edi esi kire ma se na yesi tie se no ena se nka na aware course bebire yi ebi se na me ma no se ma ya nye se na omu siki so ye unware ye ni wa mu ntimi nsana na question ba ko se mi bisa se na be ma bi e wara na wo pe ba na ye adwuma won go school a won ye adwuma wo pe na ye nsa no adwuma na wo didwa nti hwan na mwa sa ma no na wo so wara wo pe na ye adwuma wo so befa ya question ma mo me da say over what's my dear we ya na me da say asefimo enkomoyi wo hu se afrefo e ba mu nyina e kire se ontufo se fa sika ehwe wo mpana nana se wude udwetire ehwe oba se ye wo mpana twero mu no waje wakatua dada nti wode wo wani kura na odi so wode wo okay because onya bibia afiri ne ho ana de wo hu se wunya wo no ho nti na wo boa no wa mfa no kwa nti ono wie no wo hwese de na ne te na akiri wode wo wani a edi so wode wo na na enyamedwuma se wakase wo hwe obi ya setena ma yeti na me de bia me se me life mu nyina no me kuro mu nti na me bre okay akosu ekuma because nana se wo hwe pa se wankasa wontimi hwe wo ho nwie na so obehwe obi eno na sabi o kwanyem no ayeje o kwase adwan no wo bebo kokoko na wawi asa be ye ne ho ade se ade apɛ no a nyame no wo ye adwuma wo nye mfa so obi emfiri so okay nti wo no no de to petiara right wo nye bibia emfirim right wo hwe obi a na ye nipa nso ya se nyame adwuma no
yɛbɛfa to yɛn ho so nti me ɛfiri sɛ mesii so a asɔfo ɛkyerɛ me twɛdi ampɔn ase woka deɛn mente aseɛ deɛ mete aseɛ ne sɛ nyame ne deɛ ɛfiri so wɔhyɛ ase a wɔfa aba wɔmpɔn da nti na ɛfiri ne twɛdi ampɔn nti wɔhwɛ wɔ mo a wɔnye bibia mfirim na yɛn nso deɛ ya ne yɛpɛ bibia firim nti na yɛ na ɛma yɛ nibere ho bo a yɛbu fa so nyina yɛ no antira sɛ meka sɛ nyɛ mpena nti na mebu fa so a sɛ tie bia ɛnyɛ me yere a ɛyɛ me ma ne ntira ɛyɛ me maame ntira me maame kora nti na ma me kɔ school ɔse kɔma me wa mo de kɔ school no ma me serew nhwɛ wo pa anim wo de kɔma me nti me kɔ bia no menim sɛ maame ankɔ school nti me kɔ ama no na kyerɛ ya me wie na me hu sɛ sɛ nyɛ maame na me kɔ ama no na me kɔ ama mabrabɔ nti bo a yɛbu fa so nyinaa no ɛyɛ ma ntira na mmom sɛ wo dwetire paa de wo de kɔ akɔhyɛ sɛ ɔbaa mu bra wobɛdi wo dɔkono kwa nti wode hyɛ o mu na o mu ayɛ duru no ɛba saa a wodɔre na woto pete a ɛnhaw ɛno no bɛboa wo asen sɛ wode wahoɔden nyinaa bɛkɔ akɔhyɛ obi mu na ɔkyena wɔbɛka sɛ ɛnyɛ ne class no ampa ɛnyɛ ne class no wo a ɛyɛ sɛ ɔhwehwɛ ne class because ɔkɔyɛ no kora access for grade ɛna ɔde nya ne grade a wanya mphil na ɔde ba wopɛ sɛ ɔnsan fa mmɛdi w'akyi no nti ɛdu baabi ɛno nko adeɛ wode yɛn apɔnkye anaasɛ wode yɛn nkokɔ enuru mfie nan anka onwie school no na yɛ big poultry farmer oba me da say yɛ de besi ha oba wo pɛ no pa wani gina ho wonte ne ho kasa yɛ te ase pa ɛyɛ asɛm o sadakuru bi oba wo dɔ no pa no sadakuru bi wɔ so wɔn ware wa Nkrono apae mu na yɛde dwumadi no si yɛda systematic press ase yɛbɛda brother Philip ase yɛbɛda dwumaru ase abawa Sarah sister Afia na Era Pam yɛde obi bia ase papa sɛ mu nyina mo bo a yɛma yɛde dwumadi ebrɛ wɔ yɛdwadifo nso a mudi mu dwa ɛwɔ Adea Akye Abia so yɛda mu nyina ase papa enkankan CC my God my glory yɛda mo ase wɔ mo ton phones ahodoɔ phone cases ahodoɔ various type no ne nyina bi ɛwɔ hɔ original and China made phones accessories you know be your hands free your charger your type C cables batteries any screens are hold with screen a pie fabra CC my God you be any nyina e de amount your ton phones repair phones are hold nyina so madaruma Riachi akwan aduana ba pharmacy enchen wo ye Nkoranza water supply tank no ene die ni Anglican school ani mu hwa 0554495912 woni ye entu anamon e wo saa kwan iso na bibia enkoye kama emfa emmao 3A co capsules e cocoa master edre ano enam etumi sisiade cocoa afifiri woni ayem tim wonya bia beboa 3A herbal center ene dia badwa so pharmacy herbal ene drugstore bia uramu am sabeka bi 0546 107 107 Vibrant Multimedia
and design printing solution no okoha ye be print on krata ye be design on krata ye general printing, large format printing, DTF printing, photocopying, scanning, lamination ene keka ho oba ye be adwuma we di ama aba sahare so na ye adwuma so hotepa assembly dwuma bro san nchen hwa yane any this office down the anim hwe room number 2021 emuna ye wo 0245 463216 oni eni nkomo Bojibo Ventures eni o say bank ebi ni Nkoranza, Access, Fidelity, Ecobank, Carl Bank, FBN, NGT Bank ye be ni nyina ede amount o say yankaka obi nso say ubetime atumrika na waba wo mo nchen woni wono entu na mo anamontu no betime abo na ade nyina awie peye wo mo asem nyina ne say enei say wo ma ho aye hare na waba wo nchen a ye be bo mobile phone so sika je ne sika mane ye be ni nyina ho adwuma Nkoranza assembly drama bros and I said in class Hona Bojibo ewo 0248089463 na waboma bibia konkan Yichira Heba Centers of Mame Esther Nuruno Esmond Co Mr. Born Mr. Pan Mr. Ena Malamex Spiritual Cream ni nyina no odi ababeja sompa adwuma ha ubetima babe tobi ebeboa all side drupa tatahwe yes of Mame Enri Bomadi Anabra 0246 775319 when you want into Anamon St. Mark's Natural Health Clinic or say Yankaka or say to Mikanabra Yadi Bia da Kwankro doctor say obesa ede amount fibroid, stroke, malaria, hepatitis B and yadie na yemu yadie kekaye baba so de puasa yadie ni nyina ebeko ohobeto enti o se tumrika bra na beje onema enyina eba na awo ne awo mu nsem ni nyina obehwe ama itwa lab lab test nyina bia na itwa scan ahodo nyina nso bi 0592 928786 one wonum eninkita ho tabia herbal product efrefro say ma honye hatumrika na bra wo mo nchen wo o medi nkomo na onuru a ode aba no nura no enam ko pharmacy herbal chemical shop bia mu open nuru bia to a okwa abenya bi 0243 686861 udu ho tabia takum wo ho tabia heba mesa no wo ho tabia heba capsules wo ho ena zanike immune booster nipaduane nya ho de na akwonti anya de wa aduane pa bia ede na Nkoranza ha sei aduane pa adwasuo perfect kitchen and pub ho na yeto aduane te se emo ahodo nyina jollof emo fried rice emo plain rice emo indomie fufuo banku ene enuane bebre amanone nuane nyina bi eka ho nia wo de beboso na watime adidie no okoho a ubenya ne nyina bi adwada kopem kwasiada woye adwuma ewo ho 0256031901 Nkoranza Y Junction so ha o trust vo abro sign no a eho no mo pe wo mo ne to aso no okwa ubetime akodidi ebebo apa Dr. Oboniu Doctor say anope watena say obeye adwuma nne nyina obeye adwuma ochena kopema nwumre nonumu empa mu o say ni subidi akoma yade atipaye ene obi a wakoma bo peri Doctor say fani nyina bra onya adwuma bia nso tewa na wabre ananse ta chew onsa onan etitriti Doctor say fa bra na onsa yade Nkoranza de hyeman ba bia yebu gas no akire hodo mo pe ena wowo 0249 761-508 One womo into Anamon Kwabis Educational Complex of Refro Aka will say so tumika oba woman chaya ade nyina bedi abona awiewuye or say yanka will say general art business home economics and science oba hanoma ye bachelor ye oba bia oba obeda a hostel untua sika bia na mo wa na beto aduane adie 0348876028 womo Nkoranza new magazine techima kwan no eso hwa ho na ba beto yen na one collection design and customization work yeton tade man mema de jeans trouser jeans knicker coat outdoor man mema de atade ade be kwa asore de ade be kwa adwuma de ade be kwa awade ana program bi ase no yeton ni nyina ebi o to ba kwa na utu aton ni nyina ye be yo ede ama afi nso ye customize t-shirt aye na abafie asore bi t-shirt na mo pesa mo ye ana dwumadie bi na mudie mo pesa ye ho t-shirt ede mamo na one collection ho na ye be ye o pesa ye twere wudin egu jesi echi a ye be ni nyina ede amao eche ana se
bag opese ye brand ede mawa ye be sa customization no ede ama Nkoranza runabout so eye baby runabout so baby a Kofi Tomtai gina no ene PP office nchen ho pe ena ye wo 053 2663264 ye nationwide delivery endo oba bia Ghana ha na ma ye dwuma ye betuma yo ede amano ochina ye memene da ye bekwa afom ye kwa afom a ye ne Divine Winners Company Limited for na ekro ye fom a ye ko nyina ene se ahai se uduru ha ye bibia eda ne kwan mu yie pa bibia eda ne kwan mu ene se enei ubetume aba na obeto Vital 05 liquid fertilizer wutro bi anim ma moayen ma no baye nyina unya bi ebeboa na afia ma obi bia aye kama tumrika na kwa wo mo nchen woni nkotua na mo a ebetime aboa wo abusuafo adupei enye na wo mo de aben yen Nkoranza ha ko Francis Tewia Agro afi Alpha and Omega ni nyina wo Nkoranza krodua mu asua no ono abontwibo asi akon okwa ubenya bi ayerede ajasa ho ana wo de frɛ 0243 852751 na wone yene enko eye adwadie abusua na kyerɛ sɛ anopei ha ena yedo AC de edin kan yebeda 21st clinic for ase papa wo me so yasene na wotwe mu no nyina ema yede Adea Akye Abia adwumadie ebro wo ma asem yetietia ye won krabata dunum Ghana ha yesa yade bia fa yade no bra na yensama na yade pa yaji din wona yaresem atum di free Ghana kwa ama no nyina no eye sciatica entinimu yade wo de ba ya dokotafo behwew emfidi ahwehwe yade emfidi a eboa ema ekire enuro wo honama gene emfidi a ebetwetwew ama honama sisi ho so massage no ye ne nyina bi e wo 21st clinic anopei yeguso aye kaka wo se tumnika na kwahwehwe wo machi akwan wo ma yaresa ye sononko wo nuru ye sononko wo ne 21st clinic edi nkita ho a unu hu de biara da efise wo mo yade e wo ayaresa mu 21st clinic se ma ho onan ma oto e na bra wo mo nchen one ye ne enko ayaresa na obedi ho adanse ye nsorosoro yade etu yade ase ema yade ko emma biem wadaroma ko honum ye nuru so nye nuru a obenum anya chire ha obia eye nuru a eye nuane nuru ti wonum a eboa padua no akwan hodo mo num a etese wadidi pepepe ewo abrabo no emu enkrabata dunum ebi won Nkoranza de no ene children's park no ena eben ye ne Presby Bank di animhwe techiman ye wo ho GN Bank dan dada no mu ewusunwan kwan no so ye ben agenkwan FM dada mu ho afei ye ukọ wenchi a ye wenchi dwa dada mu eye nana atakura abrosa na chikra mu store chi ho pe baabi a ma no tonton ne ma wochini ya ase no baabi a ye call la Bista oton ntwinam no ho no pe na ye wo afei brekum ye wa mango ase Chris FM enchen hwa ukọ sunwane a ye wo eye sunwane ya free koto krom ya ne regional hospital no ena edi aninhwe Kumase ehwa overseas Alpha Radio nche Timber Market ho ye wo ho enom ena afi okoba bi te se eye oboase a Council Quarters Takwa Roman Stores ye wo ho no ma afi okotakura de ye wo ho enom ena okọ eye Kasoa ye wo ho Accra ye wo eye East Legon ye wo sehwidwabo so sehwidebi so aha nyina wo ba ye wo ha ebetima hwe ya de kofodua ye wo ha nyina ndi hwe ye chi akwa na 21st kana kede ya shada na ato apete ama na ben wo ye hotline enie 0540 311311 0540 311311 na wafre ofra ye be chiro 21st clinic a ben wo na wetimi akoho akwadwo ayaresa mayena systematic press ase oro no de call Facebook Sompa 90.7 oro no de call YouTube Sompa TV ema wo hwe bi wo wiase afanan enyina afi mi da badwafo ni nyina ase na wotwi so mene adwumawura kwa me boaten ena yaka bomu a ye de dwumadie no nyina ebre wo nyame ya adom adase ne na wotwe a ebebe nso yebekọ so na yede dwumadie ene nkutaho ahodo a ewo ebama so no yede abmawo